Maualunga le angalelei pasoa o le atua i lo soifua ma lo ola. Ua mawhai ai o na tatou o lia manmanuia o le nei aso fou. E ui ona o le aso o lea e atofa e le lalolangi kevisiano. I nisi vaenga ua le mautele i pa i ai. Lea matou te le aso tofi. Ia po le aso leo le tele ina whaamanatu e nisi o e kālesia i e mese le kālesia katoliko e tau o le Monday, Thursday. Ia po le aso tofi pa ia. Le la whatoa matu pa ima iai. Ia a o nisi vaenga e mese ro tatou atunu o Samo. Ia le utu vai. Lea uto ai taunu. I le aso whaamanatuina ma atofa e le lalolangi kerisiano. E whaamanatu ai le maliu ti ngā o lo tātou ali. Mane nei vai aso. O le vai aso tātou ta ua o le vai aso pa ia. Sao tātou whia ngai ma fiofo fua inga. O upu, o launga i tutonu o wharisa. O tō se mea te anga i atu iai i whaamanatu. E o roa nga i whale o loa. Io e te ai e iai o loa whaapitoa ua whaatauina ia mo aso ma teu o nisi o no fuanga. O le aunga le nao au te o le nei vai aso. A whai o oe o se kerisiano. O se kerisiano malosi, kerisiano feololo, po le malosi fo. A uo tatou wanofo amu ia i tatou. Le winga o le nei vai aso. Le ai se isi o tatou ele o ioe. O le telefoni o tatou. Ele manatua ftoa tatou mantua ina o tatou vai atu o manatu me nisi le aso maliu. O telefoni o tangata kerisiano la tu tele manatua. Ioe e ngalo ia i tatou. E ngalo ia i tatou le taua. O isi mea uma. E mo i o kirisimasi. E mo i o le tausanga fou. A o le whanau mai le kirisimasi. Ma le sui o le tausanga i lea tausanga. O le maliu o Yesu. Na manino ai. O le wha moe lava lea o le atua soifua. O le atua na whaia oe. Ma le atua na whaia au. Ma le atua na whaia i tatou uma. O lea. O le sau. E o mai i le lalolangi. E la veai. Lana tangata. E tele la. Tango ma fau loto iai. Tele mea na whaia oe whaia. Tatou o mai i le lalolangi. Tatou a mio se ma o tatou a mio valea. Ai le se tatou e mwhena tongi o laina i tatou. E se isia mea. And then he decided that's the only way to forgive us. Olea. O lona toe whai o ia matangata. Ata tō mawhawhoro loto la iai. E ngā sea le atua i le tau whai oe, whai a. Whai le tangata i le palapala. Se i le iwia o le urua i tangata, whawai le isi tangata. Whawhine, tina. Ia ma se wha solo mai a. E tusa o le wha matala tala mai o na fionga. A whaila o le o whai tātou. Au to e manatu fo ila le atu. Matua le wha atua i ngā le atua se tasi o tangata na i e whaia. Na te whaia le tongi ola le. I ui ala ina whanau mai. Whanau. Toru se furu tau sanga. Toru se furu mon tupu tau sanga. Na amata i nāla na ngā ruenga whaola. Ioe. I oa o ngā ruenga na sau e whanau. E iai le taimi e maliwai. Ia lela. Lela o le so, o le fe au o le so, i le tusi whaita waso, ale e whakasa o le aso lulu, ma tei o lusu marfitu, a o lona whai upu mua mua. A o lona whai mua mua, e o torsu matasi whesi umi o whaitaunga. O le manatu o tū, o le alo ese. Alo ese. Ia po lona whaperitania le whai mai passing the buck. Ioe. O le alo ese. Ia, a wheo re te whalongonongo mai Samoa.
a feo le whalongo mai New Zealand ma Australia. Ia o na ua autou le aso atofa. O le mea foi le o le whaitau o Amerika. Le se, it's not a public holiday. It's out. It's not a public holiday. You working tomorrow? Yeah. Ia, le alai whailoa mai le tatou producer. Ia le alai whailoa mai le tina e whaingalua na tai au. O lona winga i leo se public holiday. Le na ia pe tasina me tau te vai le lau te lenga o nei mea. O fea e ave i aile wha mamafa. Ai mana ia fot wha mamafa Amerika. Pe o le mafu fonga ia te lo te lau tinu lo langi wha pena. E taua le aso maliu. Taua e a foi for our memories. It's just a reminder to remind us le mea pa ia, ma le mea sili, ma le taulanga sili na whaia le atua mo i tatu. Ai leo se mea ne te ua, wa ave tele i ailu tatu whatau aina. Le mea leanga na whaia le tangata soifua. But even though it's a plan, we know exactly it's a plan. O tatu lo uma, o le plan na le atua. O le alava tu inga o iai. Na sawa Yesu e maliu. So pe tasi le nava ainga i atu nuu nei i latu te le wha mamawhaina i le meole. I le ta uai o se public holiday. Pe is it the federal? Is it a federal today? Holiday. Ia, ole na. Pei o le e fōringa mai whapea. Ia langa o te taritonu o nisi o leo o whao ngāt. Leo te wai atu i ia i kālesia mai Samoa, New Zealand o Fiji. Le whaia la tu sauninga o le tai au le aso. Nono winga le winga luenga. Winga o le la tu te whamaluina. I le whapea nāne ni atu. Io e tai au pia o se aso masania. Ia ti vanga nā iei nisi la tu te io e. Ia o mātou nei ia whato a whai lotu o so maliu le fiafi. Ma nawa ngā luenga, ma umafe au mga luenga le aso. Tai au fwoi lai iai le lotu whaatasi le mātou fwoi e kālesia, ma se tasi o e kālesia. Le aso a tai au i le fiafi. Io e pe, a leo te wawa i atura i e kālesia mai New Zealand. I Australia. I Samoa. At whato tumu. O lena whai a nei tai au. Io e. Whawhetai telea. Io e whawhetai tele mo ia sauninga tāua. E whatāua ina ai ia o le nei aso. A stofi la nei e ta ua inisio e kālesia. E le ta ua e kālesia ma e ta ua le Monday, Thursday. Ia po le stofi pa ia. Le aso pe ia whaanganga lava i le toi paseka. Ia po le ainga wha ma vai a Yesu. Ma ona so ona vai ai le areto. Io e na mai ai Yesu le apafafano ma le soloi ma le solo ia e soloi ai ao o le winga o le ola fe mulu muluai. O le ola fe alo lo fai, fe alo fani. O le io o mai ona toi taimi o le fe au tau ole. Me le alenta u ole asoni tau o le stofi pa ia inisio e kālesia. Io e ia, mo i tatou uma o lo i Samoa, New Zealand, Australia, whamani atu. Whamani atu ia le siufonga o le tai au fou i lana por kalame o le lupe whalele. Ia le aso maliu ia te utou uma lava. Oe o lo e mai moa mai ma e matamata mai. Whamani atu ia te oe pea whapea e te leo nofo i Amerika. E se le vaenga le nā o lo e au mauai. Ia e whamani atu le tau san fou e le tautua mele au nanga. Ale si ufonga o le tai fou. Whaafetai i le atua
lenata Tō puai ina ua na lofa fua ia teita tō umane ia pepe se ia pepe se alelu ia whaawhetai, ia pepe, se ia pepe, se aleluia whaawhetai, ilona lo lena fio mai lunga le ua fai ma fa paolo ai le pu wa puanga ia pepe se ia pepe se alelu ia whaawhetai ia pepe se ia pepe se alelu ia whaawhetai i le anganga le fesoa soa ni mai e manu ia italo sanga atoa u ma mea e fai ia pepe se ia pepe se alelu ia whaawhetai ia pepe se ia pepe se alelu ia whaawhetai whawhtaitele le atua lo mātou tamai le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga sai. Whawhtai i lo alofa na wā, i lo alofa muti muti vale, i lo alofa le whatua o ia. A lele ua wha manatuina e lo lalolangi. O launa na whai, o lau tangata, na solo muli, ma te ena lau fio. Au lea lava ua ea fio mai. E whaatino le mata whai yoyo le alofa tū noa. O lo wanga le lei tuli loa ai i mātou. A lea ua mātou tū vai nisi o atunu o le lalolangi o lātou whamanatu. Ua lātou vivi i atu. Pati patia le nei mea alofa sili ua e whaia. Ua e o lava ina pule le tangata i lo soifua. Ua lātou whasioti. Ua mātou whaatautau oe. Ua mātou ia. Ua o i lātou. O i mātou fo i lea. O i lātou ua whai masui o i mātou uma. O lau tangata na whai. Ua mātou whaatautau oe i le sātau. Ua mātou whaasātau oe le atu. Mātou te whaai ma sila ifo le tangata ia i lona whaatau waa whea ngai ma oe. Whaamangalo i mātou. Whaamangalo i mātou i o mātou leanga ua mafuai. Ona e whio mai e te liutino tangata e ala ia Yesu. Ia toe maua so mātou mapusanga. Ia toe maua so mātou wola tanga ia te oe. A lea ua whaatino o mātou whamanatuina i lea so inisi atunu o le lalolangi.
taeao to atu vai iai le nei atu tele maona territory a o le tatalo lava ia whawhitai tamā i mea sili a mea tele ua e whaia i lo mātou ola a o le tatalo whamangalo i mātou uma a wā ua mātou i loa o lo mātou ola le mawai o lo mātou ola angasala na mafua ai na e finangalo e teo o mai wā ua e alofa fua mai o le tatalo tamae tatou malau fio le nei aso o ani fe au o ni mata upu ni ngā duenga o le amatu talanoina whapupula whaamalama pa atua toa lau fio se le atua toa whaamalama le vai ia o le tatalo ai wai ina ua pō tu mawatu le vi inga ia joe e o vi inga e pale i vi inga uma ai aua o mātou tangata i lo suafa Yesu o mātou wole mwala auai amen Ole alo ese ona tu tu na te ngai manaso e famele pese no pese atua ole alofa tu noa ole li o Yesu Keriso male alofa ole atua atoa male mafuta fatasi male anganga pa ia ole pese fatu metotonu tustusinga ale apostolo no ese ia ole apostolo ya Paulo ile ekalesia Korinito ole tusia Korinito e lua a olona mata upu se fulu matoro a olona foi pesuma fale ia ile le fatu mai pesere pa fitai ile tu pepese maiata to petele lotu e fakasa po le alto inga lotu e te lotu ai pepese mal pesele esia na vo pesele tatu fana na mai e muri a sui ia tapo inga se vana ai le tupuranga fou fana na mai tonu isi tapo inga a o le to telo tatu ila ua nga tupulanga tatu fana na mai pesele yo e ole tasile fale a nga mua au tua ama matua ole a fafitai ile meta ole atua le tama ole atua le alu ma le atua le ngangsa pesele fafitai ile atua fafitai ilo nalo fafitai ile nganga mena sea na usu pesele ai lava se tasir foi upu pelua e usu rol pesele e taua ona uma foi upu e toru e sea langolona atoanga lena ole toru tasipa ia ole atua le alo ole atua le tama ole atua le nganga pa ia ona pesele le ala fe mai ia le tusia Paulo i le tuse a Korinito e lua a olona mta pus fumatoro langa ese nei foi ese laitia upu tono pese alela u fe tu tono i tuspa ia lua a olona foi pus fumatoro ona le fa maoni le fa tasi ona le fa maoni fa tasi mai o isi utai uma o ina tosina pa sila faiatu sorry sfumatolu lon foi upu e se fulu toe foi upu lava foi pu sfumatfa ia te outou umalava le alofa tu noa o le alii o Yesu Keriso ma le alofa o le atua atoa ma le mafuta fatasi ma le anganga pa ia Korinito e lua lona foi pu sfumatolu a olona toe fuai upu foi pu sfumatfa ia te outou umalava le alofa tu noa o le alii o Yesu Keriso
ma le alofa o le atua atoa ma le mafuta faatasi ma le agaga pa ia atoa ia I persona o le atua o le a'oa'o mai o le a'oa'i mai o le fa'atonutonu mai o le fa'apoto mai o le tusi a Paulo I lana ekalesia I Korinito e lua a o lona mataupu sefumatolu ia e mo'i ala le tatou le vai aso le tatou fa'amanatuina ia le aso le tatou te fa'amanatu le aso maliu ale me sili so le kaunga ko fa'afetai auā ana le maliu Iesu o ai la ka ke fa'afetai tau te fa'afetai I le matai o le ainga tau te whaafetai I le whaipule o le tumalo, tātou te whaafetai I le whaifeau, tātou te whaafetai le ai. Tātou te whaafetai I le atua tama, o le atua le alo, ma le atua le anganga sa. Aisea, ona o le mea alo fasili ua ia whaia mo I tātou, o le mea alo wha. O le tongi ola pa ia. O le taulanga, sili, o le taulanga I lea ia se isi taulanga I sili atu. Nei lo le taulanga lea. Tatou o ola I nei vai asu, manaspa ia. O te whaamanu atu le seta. Ia te oe I New Zealand, Samoa, Australia. Po whea lava le tu langi o le nilalo langi. O lo e maua mai ai le tautua. Ma le au nanga alo si fonga o le tae fo. E whaamanu atu le seta ia te oe. Whaamanu atu le somaliu. Le ale fe au le somaliu mo I tātou, io e fai mai le fe au o tu o le nei aso, I le tusi fai tau aso, o le alo ese, io e passing the buck. Se le mari, le o tatu fai tau nga muli a, e se fa mo I loto o le meo le fe o le fai po le sufito anu fai po sumatasi, e o I le toru se fulu matasi, a mosu teni fai tau, fai si umi o fai tau nga. Nai fai puela o fai tau natu. Ua tu Iesu I luma o le ripule, o na fesili mai ai lea o le li I a teia, o oe ea o le tupu o tangata I utaia. O na feta lai atu ai lea o Iesu I a teia, o le ala. Ua momori I a teia, ele au o si tauranga sili, ma toe ina a ua le ai sana tali. O na fai mai ai lea o Pilato I a teia, ua e le whaalongo ea. I le tele o mea ua latu mori mau mai ai I a teia. Fai tau whauma. Molo temine tango le fai tau whauma, mai se fulu matasi, matutasi. But that would be nice if you read the whole chapter. The whole chapter, chapter 27, from first till the end. Yoe, mana ia nai e manino ai mamalam lam atua lau fai tau, ia ma ia leata atua ia tato. O le fe au, yoe, se le mana yo le mea. E esele le mana yo le mea. Ia si tatu waila inga luenga whaamasino o lo whaia nei. Ua whaamasino atu, ua whai atu ia Iesu, o oe e o le tupo tangata I utaia. O le alawa. Toe ruatu le isi fesili, ua le toe tali mai. Toe ruatu le isi fesili, ua le toe ngangana mai. Ioe. Toe ruatu le isi fesili, ma le isi fesili, ma sanga fesili, ua le ngangana mai. Fai mai le talana na avea I el fatua o Pilato. Senga. Bai e alu ana po longa alu. I le tangata na o le awhai I el whai Ua wha masino le tangata I eian sala. Le tangata I le aisan sala. Eoi. A tasile mea tau te wa I eisa moa. O le whao manatua, o mea ia, le tau te tilo na o le whao Iesu Pilato. Pilato, Iesu, Parapa, malesi lena tau whatasi ma Iesu. Peo ia tele na tau la ia li tatu wa ai. O tangata na alalanga o sana. Ai toi o mai toi alalanga ina whaasatau ia. Fesiliat nanga, fesiliat tu Palapa. O na fesiliat tu Iesu, o ai, ea laka kako kembanga kalak, o ai kaka, ioi. Pilako, kakala mai Parapa. Tatala mai Parapa. O le ase sala Iesu tu mana oi. Ioi.
Lea se sala le tangata o tō manatu ai whasatoro atu. Lea mina whai e whamasino lea. Ki ngāna whai tu ilon tō rua wa ai o le tangata na te whamasino inia le sansala. Lea lava lea le winga o le whawhanga o rima. O ai le pasi e ni me lea. La le mana o la a o la le si tangata le la me o fe pasi i solo i fape. La me o le no foi si tangata ma fai se fai un tatau. Ai tal wai o no le tatu ai o le fuafuanga tinonga le atua na sau e fatau. Pe Pilato, pe le Pilato, pe Iuta, pe le Iuta, pe fa maoni fa masino, pe le fa maoni. E ui e o ai e su le uti. O le fe au te le na, o le misterio le na. Langa i te tatu tua ia Pilato, tatu tua ia i foi. Pato o le fuafuanga, ma le fa moiola. E saua le tua no matter what. Pe ia se Pilato, pe ia se Iuta, pe fafano lima Pilato, pe to pasi se si famasino, pe to ave se si famasino, pe to afe famasino e fe pasi ia i melea. E le alo ai le fe au le maliu o Yesu. Tatu vai la tatu le ofofungi o ni mea. Tiro tatu i le ofofungi o ni mea. Po le a tatu a le fe au e tasi o te fia tuliloina. Le atunu ue Samoa. O le moto tangata. O le lautelenga o tangata. O ila tau na wala au o sana inafio maia o le alo o tavita. The same people, the same village, the same nation na ala langa fasa tauroia. O le fea mo o ema. A o tatu fea ngai ma meo le fe au le maliu. Ti yo mat fe au tu in tatu tan no fe fe au tu. A le fe au le maliu o Yesu. E au fia ai Samoa atoa. Le anga o lau filfilinga Samoa. E manui ai Samoa. O lau filfilinga foi. E pa u ai Samoa il faleto. Te baba ai la filfilinga i whainga palota ma mea o lo tūlai martimini. O fea na ta oto ai. O fea o lo ta oto ai. Eo ai. Leanga o leo tatu le vaitau tonu lava fea ngai ma mea o whamsinonga. O fea o ta oto ai mea. O ai ua whalango i ai Pilato. Latu te whaia le whaiunga. Whalango le au te siopo. O whalango i le au Farisaio. O whalango le au Santorini. O whalango i a Rome. Whalango the whole nation. O tangata o le atunu. Samoa. Sila tutoa. Ba ai i le tāu o le fe au o le so. Ayo. Tiro ia. E mo fafango isa ia Pilato. E fafango lea. Lea le mea, tape vai e so he has no guts to make the right decision. Is that right? Is so. Lea mea whanoi fua. E tue tau sa ili se awala e whailome. Lea mea whai. Lea mea whaina. Le winga naro tala. Samoa ele atu pele. Pe alalanga tu le nu fasatauro. Pe le alalanga. Pe iai Pilato, pe sao, pe se whai unga Pilato. Pe whaalata iuta, pe le whaalata iuta. O le message ai in sau. Come straight to go to the cross.
Ioi. Na sau al fe au e o a ili sa tau e le fa la la vea. Ioi. A o tala e fa matala tala mai e tuspa ia. E fa matala mai ai le au te lenga o le tangata ma le atua. Ilona. I le alofa tu noa. O le alofa e tu i le noa. Nana wingo na ua tu noa. O le alofa e tu tasi. Ioi. There's no string attached. I le alofa le. So melana samu po le lava tu inga fa matala tala mai e tuspa ia. O upu ma ila tau o le au apostolo ma le au tustala o tuspa ia. O lo latou tiute ma lo latung tawhaioi. Fa manino le fa moimoiola o le atua. A fa matala o le fa moimoiola. A la o fa a. Ia wala. Esa. Ioi. Ata tu ile au te lenga o apostolo. O le au fai evangelia. O le au perfetta ma le whenga inga tuai. O tusinga ma fa mata osi mai ele whenga inga tuai. O valo anga. Ale au fai, ale au vavalo. Ioi. A tu atoa le fa matalanga ma mea uma o tusinga ale tuspa ia. Tatolo ila ia lea. O le tama fai ai te mais mai le tangata malana. O le tangata malona. O le alu tatununga. O le alea o oina o oe maa o le tangata samu. O le mena o oi tatu. Na o oina tatu i se isi lava i tu ainga tatununga e ese mai maleola whakiwiso. Le siso tatu e Hamilton, Samoa, o a lotu e fia, o a whaiwhi au e fia, o a le au whaiwhai longa o tuspa ia ratu te tau tala tala le tuspa ia. O lea, whi au. O lea. O le whi au a ia tu tasi a le atua. Ili isau e lawe la vea i se mea. O a tau pule pulenga. O le ane o te tau na whai i le mele, o ane tau na whai i le mea. O le ane paseka le. O le whamata langa o le whea ngai o le atua malana a wala i sa tau. Na tu mwatu tuspa ia. A le whi au a ia le atua. E tu tasi. E le ai ma se maa noa na te tue tau tau fiofia le tala. O le tala. O le atua liu tino tangata na whanau mai ia Yesu through the same process o e mao. Na whanau mai manawar tina. Lua o na tau sanga i whonga ele a disappear. Disappear i tala o le tuspaia. Nes whanana me tau tiro ia. A whesiri tuspaia. Na meo disappear ia Yesu i for so many years. Ioi. Alu winga nao lea. O le tāpenanga o Yesu ea. E au langa message. E le olo le message nsa o Yesu ile sa tauro. Le olo lung kako. Le ailo mo sa wha moe olo o e ma. Manuia tele lista. Manuia ia le. E la koe sua kua te selea. Le la lau whae tu mama. Pai fa le melo lo sisi fa matango fi melo le ma le ango ta pese le lo tusele. Ayo e. La es le la to su na tasi le fe pule la su tu. Ile le sifati. Pa fetai ile atua le nata to tupu ai ina uana lo fafua ya te tato umane ia pepe se aleluia fa feta ia pepe se aleluia fa feta ya na
tātou whaafetai I le alofa ma le anga lelei o lo tātou tua tue whaamanuia tuai ia le aso maliu po le aso le eseta ia te o so si Samoa po o fea lava o lo mafuta mai ai ma maua ai ia le tautua ma le au nanga alau si ufonga o le taia fou. O ana nafina o pei o leana le whaataunuina ia le porkalame fo le o le afo le tau le mea ale media o le press conference ia porkalame whaapitoa ale fionga le li pale mia ia man autostala after whaataunula na po le fo te vai atu e pei le sa taunu whaia nei ia o pe o lewa ave le whaaloalo ale fionga le li pale mia I le aso na maliu ia por aso whareile por aso whareile le lei ia o le whaise por kalame ia ato a whaile stona. A ene mta uputa ua na o no matawina I le por kalame lea. E tele mea na pasia le kapeneta ia ole pe o ta uputa ua le o te tau whai o te tala noa tuai. Pe o leana leanga ua tala noina so o lunga e por kalame fu ila tu te langoina I o te lo fo I o la mai se whaitionga. Pe whaitio po lea. Au lea ua manino le whase tua ngalu o le fionga le sa whamasui pa le mia o lea tu. Manino. Pe na tam whaia tau tala atu te o sa o so tau fina oa. E se le anga I le kota whapio. E se tam whaia e challenge. Le lui le whamasino malana whai unga na whai. E a fua lau tala. Langa ele o le kota whapio lensa o ele mele lau tau whanauta. Io a whai sa o se manatu mo se langona. Le tu sa o mai e le fionga I le li ilo I sili. Wana le to e whaongaina la na whaiunga na whai. Le ua au mai ua le whaongaina ia la na whaiunga na whai. O lea lava o lo whaonga ia le tofi whai pule. Ana whapea fo ila ele vave whase tuangalu. O te tatu noa o matemi nei o lo tau ave lava tofia ale fionga I le li a whai pule o le tumalo o whale alili tasi po whale alili mua. Peitai. Leana ua whamanino mai ua tali mai le whamasino sili. Ua talia le lui po le challenge. Ia po le taru sanga fo. Dango le upuale tere no vai atu o le challenge. A tatu whasamola le challenge. Ia, le whasamola sa atu ke whasamoa o le lui. Io pei e a foi. E tau tau ese mai le whasamoina o le challenge. Ma le whasamoina o le appeal. Appeal le tatu te whasamoina o le toi ilo. I ese mai la ma le mea lea. Mea nana ni whai atu langa le pe peseisi vanga. O lea e whai mai. Ua uma na whai ia inga o tū la whono Samoa I le vaenga o whamsinonga tau whainga palota. Le lava I pepese whapea o le whai unga o tū la whono Samoa I le tū la whono whainga palota e sāna tu e pili. Peitai. O lea e se le awala le window leo so tuai I le mea lea. Ioe. E leo se appeal. E leo se toi ilo. Ale challenge na lu isa o a ngai I le li whamasino le ana le a fo le whaiunga. E sa o pese se. Le whala ua tari sa o mai ia I le tangata na whai e whaiunga. O lea. Tu e whaase tuangalu le whaiunga. Ioe. O le na. Le mene e alana o tam whai e watu whapea upu le upu. Ne I tau mawhaina tau whaamanino o langa e oa I la tōlo ia le o te loa po malama pe le malama.
Ala o le ai o mawhai mai, e le ai. O le taimi ana mai whai ingo whamasinonga, e le tue whai pule. Ai pio na whai atu. Ai o le mawhaanga le mwhase tuanga luai, I lona tofi, e lua, minsta, ma le sui parimia. Ai tu mau lona tofi whai pule, ane I tu malo. E a fuaisia, ina ia mawhai ona avela na lui. Challenge. Ai leo sa pena alu e ave I le court a whapio. Ina ia manino. Manino mea ia le whanongolongo le tatou atunu. Ioe. So e leo veteia. E leo veteia e le fionga I le ia ki le kere ngā pesa o ngā upese. E leo veteia ia pe leo whaaleanga ina. Pe leo ia le tūlafonu. Ai o le ala foi le lo tatunga o le tali o le whaingo fie o na tali mai le li whamasino. Wele umiana watua tali mai le li whamasino. Ua le lei. Talia le lu. O le awhatatia ese la ufai unga na watu. Ia vai. Ese manino. Se itoea. Se itoe vava. Ai ia le. O le la ua whai mai le ua mai e le li whamasino. E le li whamasino sila Samoa. Ia le tangata o le KC, o le King Councils and Church. O le Church, o le KC fo, I le maloni sila o le tangata matua. O le whamasino, o le loia sinia, a le tupu Peretania. Eoe. O ia lana o le ua atofa, o le ana toe whaia le whaiunga, o le whamasino lea. Ia po le tave mtoinga matangata fo le leo le presite. O le tangata na te leo atofa ele whamasino sili. I le tangata le na te va aia ia pe whatontonuina ia le whamasinonga lea. O le tangata e swafa ia Reese Harrison. Reese Harrison. Ia. Pei ole e ala no tala no isi mesi langa o whanongolongo I le tangata o le loia. O le loia. Sinia o whai ma sui te tai o le tuangai. O loo whea luai I le tio ma whaamatartalai. Ma ata amu ai I le sa whai ma sui pania. Iwe, pe amu ma ata iwe whapealan tala. I le on man la mor sui pare mea. Ia le ala. Lean whai mai le I tasi le mea te le lope sa o tatu whalong. Nau whalongo I le li sui pare mea. E leo se whautuanga mai seisi. Po seisi lava o lona lava fuatia ifo, langona fuatia ifo. Langa tasi le mea lo tatu le ave se seo news matala. Nau whanongo manino o tau le fionga le sui pale mia. O lona manatu alofa ia whatu mawina le mamalu o le kapeneta. O whai ele na whaiunga. E le I whautuaina sitasi, seisi. O lona lava langona fuatia ifo. Ina ia alofangia le mamalu. Integrity. Ole whainga malo malan kapeneta. E sa pese. Sa pese. Au whanono nei news le lile o tipi au tanga whaia. O le whautuanga le li pale mia. Na ave I na mafu ai o na whase. Ia, tailo teo whese se ai tatu langona. Pat o lo le langona la whanongonongo. Tau mau tilo ai. O I la le whenumia I mea. O le ese e senga o ripoti e whai e tangata. Ioi. Every little word is understandable. Should be. Should be understandable to everyone. News reporter, myself, everybody. Tatu manino. Au ai ne whelau se ina tala. Ele leile whalongo. Nanga no whalongo o le tala. Se a mai ngā se e pesa alo tala le whai atu.
O whaalongolongo whaalua whaatolu, saunoanga le li sui palemia. Lea sa whai ma sui palemia. Tulou. O lantala. Ua manatu lava ia. Se i whaase tuangalu. Ona olona manatu alofa. Na te whaaloalongia le integrity. Na te whaaloalongia le mamalu. Ioe. Na te whaaloalongia ia le fionga le li palemia malana ka peneta. O talana no whalongo iei. O whalongo sa o le fofonga. Au te ine li saure tala nei. O le whase tua ngalu a le fionga i le sui palemia. Ona ua whautua ina i le fionga le li palemia. Pai o i tonu ale e a fua ina whale tonu ne ale tatou atu. O i tonu e a fua mai fo i a tatou leia e fe avea i tala nei. Ele tamai tai fai news na pono mata foi le ia fe sili te le po fe tonu e tu tamai tai le na fe sili tamai tai le programmen po so ti lo tu no ni ti fo uti se tu sa utala ia orena Mel fesili lista mai tai. Fai le fionga le li palemia. Lau fionga le li palemia. Oa mai oe. Na tali le fesili na. Patu palemia oe. Se ole manguia. Whaafitai mo fesili. Aula na fesili lo na lua la. E tau relate I newsia a tipi o tangawai. E sele tala I o. E sele tala I. Fai mai la fesili lo na lua te mai tai lea. Ese fulu I tu malo le ua mai le tala ele I maua la tupe le tu fanita I se laudi masu 10 constituencies se fulu I tu malo ai tali le li palemia ele ai paua le tu malo le ele o faleton nei o fasale le anga numelu o fesa o fai news le malana se fulu I tu malo. O fe me ao mai ai auto information. O fe. E ala no fai atu langa no whalongo longo maninu toi whalongo longo sa moa I porkalame mane tau tinonga ale fionga sui palemia na fai. O lona manatu malona langona alofa. Ile ka peneta ai le I whapena whautua ina I esisi. Ua manatu ai se I whaasetua ngalu. Ai saure tala au le senior media person nena whaia tala lipoti. Na mafua ona na whaasetua ngalu ia ona ua whautua ina I la fionga le li palemia. Sir whanua noa. Tu te loa. Sila tutoa li poti nei. Sila tutoa. E o fai fesili e fai le li palemia le taimi o le banga le. Ia lo loto le tatu whalongo, ia le loto le tatu wa ai esha. Lango le hai fai tio ina tatu nei fafu. E wai. E fai tio ina tatu fafu. E fai tio ina fai au. Ma la fai tau tua. Ma la por kalame. A leu te fai atu. Le ai e mamau e lo loto le wa ai. E wai. Loto a le wa ai. E fai tete la fonga. Fai tete upu matala ina ni se na fai le malape. E wai. Ia lela. Sauta mai tai tu stala fe siri o fesa wai malana se fulu tu malo. Langa fe o tala fe ave e telo. Au wharongo mai si o tua finele I matonu. O tala fe ave ia. Na I ua na uwala au sama. Na I ua na uwala au. So tilo matu tu malo. O la tu langa tu whangota se labi mas fuga. O whatu si au la. My sister. Si au mai ase tala. O la tu langa o iai le tu whaina o se labi mas fugu. A le tatu tu malo. Ioi. Se minga, me se, aua te whapeo le ama,
ia au mai sau va ai sau o mau sau tupe io te fai mai e tau e te lo o brother o le tele o li poti tau faleanga nai avelunga o uma tatu tu malo o uma tatu tu malo tasi asi te mina ta ofi ai ona ua iai le lape o fatola le lape ua maua tangata ua mai tam fai e tala tai whaalua tai whato pauana si men tau tau fi ai ana maua lo tangata ia le lau fai unga aru toi whaawol tufu lo uma ua tofu wa vaila mene e silela lota apa ita i lota nu lota i tu malo e o mai e niu sa io o le kalamongi na leo o mai tasi al kaiminga kau ka ofi i po le lua tolu aso ina ua maua ena e iai fo i tangata o ka se le mawhauwhau ni kanaka kala i lesi kumalo e kau kamwhesau i kala i le mai a le lava tau te whaalongo longo i lungo le ea o tama whaile malo e whaititia ko i ngā sokula whango ia meo lea so le sel meo kala pelo so le a vange le meo fia whai kope e se vai lai ai whauta i ai pau ane nao sila pena tau tau fia ai le matou i whasale le anga numetolo whawhongwhonga matua fine whaftai telea whaftai mo le lipoti i lau tō whali o whaftai telea mo le lipoti ua mai na no whai atu ai ai kaku whai pulenga e le o kau whale kongu mai ia ili e se mea le whai pulenga whailanga le ia le e ia komiki whapikoa la ko ke handling le kau io nga o le tala mo i le na o watu whai ai le matou fo i tu malo whate teinga o tala e te whalongolongo i tangata i tau whaleanga le malo wala au sa o a o i lo tu malo wala au sa o a i lo tu malo lo o mana wala au lo tu malo verified everything is right. Io. Kauar na samo. Awa tatu te apoa le tala le tau whaaleanga o whai nei. Fono toe, o te ofo i le tangata whai me o loia o ina. E tu au lafo le loia i le tio kala pepe loia. O te ata iai. O te ata lava iai. Io o ke le loa po le ale la tu me maua i le o mai mawhai mai wale tofu le te lau le masfu ai tolu tangata o umana utala no i samo po le ase la tu vai no fisili foi la ili si foi o e se foi le me no foi pa ko maua ri sa o maua ko kupe malau fanga o le maua o uma o ke le ma ko kupe maua o afu tasi lua tolu to alim io to lima la e to tasi no foi tutuila le tali matua no foi tutuila o over age wo le mfanya to etapa la o tupe no fait e fa ma o tupe fa ma to tupe se la uli masfu no se la tupe ma to fa au le tutuila le mfanya ma to se lo nga sauna ia samo to arme e kanan tupe o le io o ia uni le ese mangingo se sa io ai matua i esia le fa manino ina ma le fa malama ina e fono toe mana le tioia io o le taua la mera au iai pe i mera nga tasi tangata o le la tu te liu ese ina le palota fala liu me tasi ai fa fetaia se tatu vaila o le afo le mimilonga le la to mimilo e fono toe tu le epa malato ia le tali mai le whamsinsili leu au matari. Whaleanga ina le whaiunga. O lana whaiunga, o aina whai le whaiunga, whamsinsili. Mai ma Darryl, o aile si Darryl ai. Tolu ole. O la ua na whai le whaiunga, leo toe a mai le tala, toe whasolmuri. Toe whasolmuri se toe whai sa i linga msuesuenga. Io le na. Ai o ta ua na samo o le te whaalongo mai a whai te le te whaalongo e whaaleanganga o liu bala au i sa mo e lutu malo bala au i le tau ainga au o ina sa wele tarsa
ai aua langa tupu e tatou ita fu tangata tau whaaleanga ia. O le la tau alea mausa o lo fai. Na se vai le tangata lea, na fesili atu la ia leo, wa me lu tu malo li fontoe. Ai fa senga ngui kala. Ele ai, ele fa mai a me o kofu pe amana, ele, ke aka ke se lu fa no i tu nga tangata sori. Awa me lu tu malo lo fionga li fai pule. Ai fa senga ngui ele ai se kala mangingo, ke aka fa mai, ke ia le o sui le topic. Tau sila tatou sa mo ia. Se ka ko va ai to inga tangata o lo fai ele ambio ni. Le maliu ai Jesus oi. Se ka ko va ai la ia. Ka ko va ai ia. Le vai aso pa ia. E tumu i mea leanga, ma mea fau, ma mea ioi. Tatou va ai ia. Ka ko sila ia. Sila sana. O le tangata, o le ngata o le faipule. O le suita itai o le tuangai. E taulangi langa loia, e taulangi langa whaingalunga i kongo do fisa pare mea, e tausanga i tele. E sila tu ilang kama, arko kumalo, kau, ai kaka, nesi kala. Leanga fu isia, leanga kei lo le leia. Le leili tu whanga tu. E paua tangata lai lo e faso. E tai pela o fatita inga le no fai atu. I lo nephew lena batu tala ele o iai sa mo o le tutuila. A wa ova matau sanga te tau wena tala e matua tupe. E le mawhai lena tala e matua tupe se i fo i atu. O lono winga. O le la kauntai le lilia. I le maua tupe. E le le malama. E le lo whafonga le mai. Lono winga is, my nephew is one of them. Tangata ia le o maua tupe. Aisia, langa fai o le whaingalunga tuila. Le whaingalunga tuila. E le se mela alwa i tuila e o sofa fose i Samoa. Na o le alwa e tala se lau msifu. Tali se fetau i se taimi P14. Ngala alu i Samoa e koko e ke lea kulu pasi se kokongi le alu. E alu ngale kala o ngā se lau msifu. Se le kako malama. E le kako mangingo. So o le lila lea, e kauntai tu tono tangata, o le maua. O tangata umalai New Zealand Australia, whai ngā ruenga whawai taimi, nā foi e whai tau ai tu tono tangata ia. O tangata o lea sisi mai Amerika, o tangata lea sisi New Zealand, o tangata lea sisi Australia, o tangata lea o i fontanga, ma o ea onga, e le ma whai na talai o la tu matua, la tu tupe, po ai lava sisi. Se ia vangana, watu e taliu atu i whanua, a maua lea e aru nei la sia wa matua wa ova tausanga e mawhai ina tala e matua tupe e se manino sia tatum ta opu pe a fa manino fa lele a le mero le mai tam fai fa leanga ia ngā duenga le leia le malo u fai ia le la sauri sa mai te tustala le fesili la o fionga le li pale mi e se fulu i tu malo ia u mau mai e ke sau e malau se fulu ku malo le ale me ko ke leo e fai le lengi au ko research and fai le lengi au ko yo fa ko o ele fesili le fionga le lipani e ko ke o mai se mai maure kai miso le ko ke o in pinga press conference ai se makanga ko i male ku u va ai tangata ka mai o ngeia ku kele ma kilo absole ya la famil pan mi ele o fe sa o nga se fulu kasi ali ku malo le o le fatali. O lea e fatali. E kakaunga mai se mai i e fese mako karma saingi mea ia. Ele saingi e petesa. Ele se me ele o i le fale o le malo e ka saingi e bepa. E sao. Le la fatali atu ia iwa la malava sa fua sa lavalu vai a fai vai sa ulu. Pitonu umanae e a fitoni. Sa le lavalu o iwa, vai a fai, vai sa ulu, lalo malava, ono. Sa fua. Le whakaria ko ke me sengi meia, mas i whaska ko kala. Ele saingi ai oi, i songi ele saingi ai oi petesa. O i nei fale o le malo, e saingi ai e tia tato menti.
Io e le lena manino e sa o le tala le fai atu ia le na o le na sa mo le tala mo i le se tala ole le tala le fai atu si ona sa'i mai si talala talalala talala talalala 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 talala talalala talala talalala 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 si tau fei senta kule kako linki lea sa'i mai a peia se sere meles ia aftai tarsia o laua maua ia o na e tasi la le mea tatou te vava'ai ai sa o tala fe'avea'i se e le afioga i le tuitaita'i mana le tio ia latou te lagonagoina ia ma le ʻaufai news a Samoa fa'asa'osa'o mai tatou news fa'asa'osa'o a tatou fesili fa'asa'osa'o ane a tatou fesili fai ma fa'asa'osa'o io tāua mea na talofa uso elevisi moli talofa uso alofa tele atu o a mai oe ia le lo fa'atafagase ui kipupule kako e kauke uma i ma'i o le tino i lea ia sesi fa'afetai i le atu'ana'u toe maua lo malosi pifu'i o a'u ia ioe te lea tala fai mai sa kaungu pe o faku mo o ki kuai ela ka mela fai tu yo le toe a mai le tua le ava no te o lai ya so le mela na alo fatela tu so manuia fata to manuia le seta tolu tasi ia le na manuia le seta pa pena foi ia sau leonge o Messi Far Tommy au apa au o lena tang i lima sisa le ala i tango moa whamani atu ia le pena fo i le alofi la ulu si vawa ili fa Samoa fa tonu ta alofa Samoa o a mai oe ia alofatu le tautua mali au nanga Yuri tui kwa finkafu kusuafa ia pamani atu ia le eseta ia te uto umalapa pe telo sanele ia pena fo'i o taufangu lua le manga malo au sange tatou uma pamani atu ia le eseta ia i tatou uma umfai o na mafuta mai i le nei vaega leso si tau fa'atata
on sa'i meia o le iai fa'afitauli i le mele si toe lafo le mele. E me malia o te vai atu. Pia ua heke se sile page tatu malo. Lua pages here o vai atu e le lau la fo se i ele link i lesi exactly the same page. Nga o mea so le whape nei so. Ia, se teimi o mai leo uma ona la fo le tatu link. Ia. Titi la o mai tatu malo ia po le fionga ia le ota. Ia si o maa tala noa. Au I foi la ile tu la le ia faftai le ua ai mai tatu malo mo ne ia fiafi matu ia ile malevan. Ia fio maia oi. O vai tu pe o tau ese o faile soi sa ta maro. Maro de fo manuia, maro de soi fo mania fio maia ia I lau fionga I le alo tangaloa. Leota mau foi le ia va no le lei, ma le ia va no matango fia, ma le foi lau fia o ta maua. Ia ta te fa o wai le ta fa so e pe ona yai te mi masani. Ia ona o le FSC I te mi ma tutu no ale mfai ona fa ta ina inisio te mi. Pe tai e le futu e mai le tua le ia va no le lei. Ia so le e le melo te va e lua o pe te si no le foto de silisi. Pe o hekla o pages tangata. Ia. Yo. E te sui uma ia pages ia ona whamautua I le pages tasi. Pesi le na uma nina. Sa oe o e le si page nga o pe o sau I tangata tun. Ia ro popo lenga langi ke o sau langa o center ku ele link. I fai ma wala o le na futanga te sau I tonu ia mfale tonu ai ia le tato tarsia ia wani tu. Ia ai fio maia lau fionga I le alo tangaloa ia po le lupe fale le fo inu ainga. Ia le tapo kala masani. O le au ondanga masani tala noa. Ia ini au le ia nga I tala noa. Famani atu le setari. Ia. Tanga le na ua ia te utou le na utou tu vai I le aso whapito. Se public holiday e utou pele. Ia. O New Zealand ia e o le public holiday le aso pele. Ia. Ele tala I foi lá ni fale. Okay. Ia. Ele whape nala le nei tunu. Ia. Seli ia e pia maia. Afi maia fai maia se whatalo fai tatu anu. Ia. Ma ta amtai mai whalol. Neota. Ia. Lange foi o pa ia mo mamalu te le pa lio ia. Whapea foi le pa ia ma le mamalu a Samoa whapea ona whafunga mai ta whatatanoanga le nei foi ia sfarele. Malia te foi ona o le tele lawa tutongoa ia walai ona le mau atu se ava noa. Il na foi sfarele se ia o mai foi le aso lua na wha tonu ele ta pokalangi. Ia ai ona tūlanga lawa o mene o ngā luenga ma me whaia ainga. Ia me se foi o maliu ma tūlanga whapena. Ia, ai ona o whataro whatuela ele le pa ia ma le malu a Samoa. Ro whapea ona whaafunga mai ta whatatanoanga. Ia I sunga I whawhengainga mo lantu whaltua. Ia whapea o sinsina o Samoa. Ia, mai lawa se au pito matua se o mai I se au pito ititi. Ia,
Samoa atua ia ona u fatalo fatoi le fa pena toi moli toi lo lua toi mal fatalo fo uma ona e ao ina ile temi ua o te a tulepa ia fa malo toi ile tatu poka lame Paftai le ota ia le ua maua lau lelei maua nei a vanoa ia e whaawawai le tātou tua masani. E te tau mai o te tala noa i le salo se temi foi tā whila fo i mta puna e ta pena iai e ta amapen ta pule whamasinonga leo o toe au mai ia le tala o whaaui tua. Toe ave tua le whaai unga le whamasinonga a whale alili tasi. Lea o talia le talo sanga po talia le challenge o leo te tutu le upule o le lu o le challenge. Ele o talia ele o whangaia le upule appeal. Peo I le whenumia I tangata. Le leita te tala noa me foi sau whamaninonga I le nai tūlangi. I le tāua o le leua mai le tali al whamasino. Na whai al whai unga lea. Whase tua ngatu le tali se I tau tapet. A lea la ua tuu iai mai le whamasino por KC Church mai a auto. Ia le tangata o ia Reese Harrison. Le o ia le na o lea a whaua wina ia le whai al whai unga KC lea. Se whai sufina. Ia, tulepa. Na apa tu loa ia le o whamasino lea ua retire. Le lau tō run nalanga ia practice ia vo le if so sani ela I me whapea. I miss our international cases like this. E ka malo o le masters o le champion ka malo o le mele o le appeal la courts cases ma me mediation. Yeah. O mtafa yoi na te malo lea. I la ulama I tau atu I le mea walain toi wha ui tua le whai unga le whamsinsili. Ina ia awa o lea wa sisi laifo. Ia e lopeng whai hao ngai kamai I le whamsini. O lai loa la wale mea sao atu lepa. Lai loa le mea tonu. Ia ai pangalia. Ia wa whai lawa I lungo se tūlanga fo ilea ina ia whaamalie ia lesi tu. Temi neila. Te lela lea fianga lela ia le tūlanga lela ia whamsinonga I o Samoa. Ona o lela la atoe atu tambaia. E toe whaasa o sa o leito ngā mea whapea. Ai le leifo ilea. Se I o tātou wawa ai. I le whaasa o ngā mea ia. E sa o ele se o case le mea lea. Mea tono ale ta o le lui. O le lui. Ai eise peifo lele o le tūlanga fo lele I mo o mea o talonga I le lui ai le whai unga le alaufali. Na ame le unga I le camera. Whaasa o mai ina le camera. Mai. Ole. O te whataita inga lele ia na mo tātou. Le ala wa avero lai kamai. Kamoro mo kamai ia. Au ili le mai lava le tūlanga la I whamsinonga. Ele mawhaila ona whapea mai le whamsinsiri. Ele ai. Ele tali aina le avato sesi keisi po le asesi whamsinonga I whai. Mo tā wawaya ia ilan whai unga. Maua umai. Le ai. Langa o lana malama le. O le wa apa aku kamai ia. Usa la o lungo ile camera le wa apa ia. Ya, la foi ka ur camera ngai ko ka lunga na foi ka ur banga nga MTO la foi le yo TMO por just ya ku se TMO ya nga la TMO por example le ya la le mela ya ele fa pe o ilunga ko ta fa pio por sabe ya sa o le a pio wa ya le fi nau se me foi le o le e ese fai unga ese lo ma fo faula ye ai a lui Wai lu ia sa o ala wal fai unga lau fai. O le example mga ia la lewa, o le example mga ia lewa ta ua, o le TMO. Ia. O le fai pe sa o le try, pe try pe le ai, a velo le lunga I kamanga le camera sa wen mea an. Ia sa o le ia, ia na. Le la ua apala ia toi lupe ma, kusa la al kapkengi le o le kako au lesi iku. Le la ua apanga I lunga le camera le ai, e fa sa o med me le. Ia. Malo, whaftai, mana ia lau
ta tilo I fo I le me mo le mala anga o le atu o ala ni me fo le tilo I sau aba ai me ua lape ai le fa masino mana na fa ingan fa tele mea tele pau te loa ya ula to ia wa popole tele wa popole fa masino le tengi nei ona o le wa apatu ia tama ia I fafo ia o le me mua e leo toi lupe na avel tupe ese trata ese tangata me lona lua ele ia le mol mau yo ele ia fo ia le fionga ia toi lupe e tali ia tu le fai unga lo au mai wa e fai unga le fafo ia toi lupe e o mal fai unga o mea la na o le o luanga le o no fo pole le fam sin sili o le ese nga le yo mea ia mai tau le mai o le fam sin sili le ia le CJ o le lawyer sili le ia Jan tene le lawyer sili mai ia tatou I le malo pe la o le GM nga ia male CJ ia awan I fave ia me ia lo fam sin sili male lawyer sili le malo ia na pe la fai ngo fie fo le na mam na la ngo le fave ai fo le me na eu foi a tita ia kwa falo no ngai me ia ai ole polenga na tu le pole o vai le CJ na te lo le la val fale tonu la fai unga lan fai ele fai fo la ia na ia on fa pe mai le ai na te le taria ina le lu I le wa wat o fai ngo fi o va vetele na tali mai le CJ le mtau va vetele pe ele ato se aso pe ele ato se lusu fai tu la taru ave ai o te I watu o sautani tasina meta ua wa taua o le lau o le unga ai le o iai ia le client ele o iai le tangata o le na lana meta ua ia ma le mea o le iai o le iai o ni mori mau awai le iai mori mau awai ia ma le mera ua ta o se lau ni masfutala na ave eisi tangata instead o le direct mai le supermia anga I tangata le no salmia Sauli ele ngata na ia pe se kausa ili pe o le sikalangi ka mo di mang le unga wale o ma kimi le mo e tau tala la fono toi ai le ma fau I lona case la umanora mato mata e similar le mele le sa ko kala solo I faf ai le ma fau lona case le la umanora e wasa ko ngai lo mele la sufina e ma tu fo ke se lo va nga ko se I mai amul ma o ku yo le il fa fam si ke le ole ha so e ma kai ni ia mo ma kai ni o la va so ele le ngari ile sorry ia ele lo pole ai le ta to te va vai awa me o male sa le ai e visible ma invisible ka kai e pese ma ya ole so la na vai ole invisible ka kai e fai ele le fam sinonga ai man tofo ele ma fai ona e fai se fam sinonga pe te tau tala foi tu ton ole ol palmeni e au no ma tata ole available te minna tali mai I molianga ole me o ese me le tu le fatwa tupu le se me fa pe la fa longo ye wa mai se avo se moli mautus tu sia ai fa nga in del fam sinonga e fa fela pena ave se ava no ile a foi ile lo ia al sui pale mia e questionai ia pe cross examine ia mori mau ia o ai la ave la fai e fesi ia na o lo winga la fai le empty box le tu mai lungo o ile e moni il melna e te leta walu le onga e tau mala mai mena tu lepa you don't have to go to school to understand those kind of things o me kwa general lava ilo tiro e o kama kike e lo le ya e mala le tu la fono ninga ia o ke o fo ia le mafai ona fai unga ali ale le mo mata sa ia le tu la ifo ile le afionga ile I supani
Ia. Makau kia ngi mesori. O le ngoa la to ina Reese Harrison. O ngala ki kau malam mai background to ina. O le champion to ina le. Wa li kaya ale la o run na lang ia practice ye. So ni la to nga me fa pe. A international fo la to ina le. Tonga, Samoa, Mal Pacifica to ina le ena te whaia cases fa pe. So it comes around la le ko nga case le. O le atatu wa ai se suinga te le la vole ai fam sinonga Samoa. O le afaton tonu ai fo ila I maisi me ia ai le fo in mele utupu. A tonu e silsila I le malo, silsila le kabineta, silsila le afionga le li palmia, silsila le minister o famsinonga. Ia. Ona o le tati I le vaenga o famsinonga. O matemi nei le o mapu. Ia le tua ngai I le whai unga kalasa. A charge kalasa. Ma ua tele fo I tau whaaleanga o le tau whamatau ua se ia alo tatonunga so le ori o siweli mana ori interviewunga ko inga. Ua tatau ana ua to alo lo fa to ina o fesasia I wale o ko sa on ma fo ko inga. Ai pe fai ma me so malia la ori ia. Leo ia le la ka ko mawar kala o le la o fa so mai inga follow le ia noa. Ai wai mai o. Eu nga peke lulunga suka mbolo. Ai li kayas ka mo. O sa kayo. Me ko foi nera ori ia. Me o kau ana va ai le matua to ina. Kau ana fai alofa ia la tu o fa kam fai fa malia la ko loko I me la manga o la ko. Ai fe sasia I me ko inga le lunga lo ko kusan ma fo ko inga so. La so fringa. Sa le tu lepa. O le tulanga le o le oli. O te tau na awani o la tu e fai ni fesili vo ele il to ina e ono tupu ai le fese sia o teimi nei I le malo. Mana ia o le whatatanoanga atu ia ma le tauta iai. Ia. Ana po. Mana ia o le whatatanoanga nana po. Tau sa o mai lawe tu ia le winga na lai walai o na luisi. E afua mai maunga le manui o nu. Ai afa pe ba ia tu to nga mele afua le afua mai ai lunga to ina le tau whaaleanga. Male ai tu ile afu. Ile malo le ini. Ia mal fam talanga le tu le pa eselenga. O tai il te apolo le malo sa. Esele. O se matua I fam talanga tutui te le tono o so Samoa. Te ofu foi au I Samoa I support I o laitu. Le tui o lon loto I le mea. O ile malo. Tato uma Samoa. Po fea ke ngo foi lo langingi. O Samoa. O le malo Samoa. O le malo kako. Nuilo kai la sakangi le malo kako. E oi. O le winga na la tala le foi atu le. Ese le manga fangafo le mafo fagol to inal mele. Po le alo wika. I le te tau ona e whaia stala whapea. I le malo Samoa. Malira. Malo la tele. I le se malo nga o le fionga le li palmia le ini. O le fionga le li palmia na o se tangata lai tu ia lunga I o. E taita ina le kabineta mal malo Samoa. A le malo Samoa ato. O le tunga whamtalanga whapea. A fia ummato ia whawhengainga. A fia ummato ia malau keisiano atoa. Samoa lo whapena nufu talo awase se le leio Samoa atoa. Ala le tu nga whamtalanga whapea. Se pole alo wika e leta I teo nam whaiona e la fose tala whapea. I tau na e la fose tala whapea. Ia al tūlanga la le ui. Ia ua whanono tele al matua to ina le ia. A wale ayang nisi a me mawhaina alu ila na lantala no. Le ala utala no to inga mele. O te Apollo o sa kangi le kai ia le malo Samoa.
Whanono te lea u tu le paile tu ngā mele tō whāma le utanga la le le tatu whai atua. I lea o ngā umau ki ke li lea o ngā au poko ngā ngā elu i lea o. Ai a whapeo le tu ngā tō whālea i lea ila. O le se senga nā Samoa ma maisia tunu. Le se senga fo nā Samoa le malo Samoa ma le whaawai no lan malo. Maisia tunu. Samoa whaawai lunga respect. Whaawai lunga le o tūlanga le fo le e te whaalaro ngia ia listata. Ai maisia ia tūlanga ia mo lunga le malo. Tauan whaalaro ngia. Le mwhainson talafo whapea tātou tala i lunga iu. Te ofo foi au ia ni tātou e son kalafo a kalafa pengi. Launa to e so atu tau pulea tule. Whaftai leo ta. Langa a tātou whtango fie to e whamatala i nga tātou upu. O lono winga o le whaitau ato ina. Tai o palmia o satani. Na iei se sina la lafo whapeni tala whapea a o sau whai mai i le foi o ratunu. Yo, e te lea tala na whai ai ali whai atu se si a meo o sa mo o tai ele te volo tai ele yo. E mwhawhenta tau tilo i o winga fau ma lo winga nei e le whantu ua. O le toi ina foi. Ora tiro to ina sole le to e ua fa solo ina fa valea sole. So ona le tai lo le me ta o le me sa o me se. Ua solo a toa ila na ai. E tu sa foi o tangata foi se longa e totono o tanu malala. E longa e loka ma hang kaflima. Ko ka ngia wewela. Au se upo se fa la tu o fa pui. Quale popola ele tu ngata. Ai se fa ponsa ina. Ngana ina, ia mai ngana ina le. Si ta mai ko si sen spela pale mia i ngana Samoa FM wa ma. Ia se vai, peni me o no fole ia ma folongo e kalango ia yonga mali ia mo fole ia ma folongo. E se ma kanga o ia me. E fa ngana ina le me tangata fa sausi. Le me tangata io e fa fi sili, fa sili o pule. E fa ngana ina. Le la uta tiro tie. Ta ngai mai I le o taile. I le taimi fo o lana taita inga pe uma le afe tasi le lua afe su valu. 2018 nena sui ai le no tua oi. Le ana fai le loa ma le vanga fo le daylight saving I lo tatu atunu. Le ana watu lo le fast amata mua sui. Ai leo o mai la le fast nei. Le ana o te sui le taimi o tamitia o langa le na la tamani lo taimi jo pe o ta ko kai min ka ko amaka mai le valu de taia e ka le o le va mo kai lunga sa oli ale la wa mai le tala le wa manatu pasir kapineta to sui le taimi to fa fo I a onga Samoa I le amate le valu taia ia o mai sfinga Matua fo ilta whatatana fo ilea na whai atuai. I tātou wai taimi tā le walu tā tasi wa uma onga. Tātou mai le whale, whai ngai whiau, saungi lola ile mo le aonga whai whiau. I se taimi ta te alo e ka kukun ma ke ki fo ile le sue fusuanga. Awa abu apula kai kai loka anko vo e polo ka ansi o la ka kukuanga. Ai vai la fue mo kai kai. Melana e foi le tati atai foi le to nga me. O se to fine yo ia sa va ia tamatia onga ma tanto skosipi foi le ia e famsa to normal te fo mala ko male office. Ia se umala o causa male pasi misi lo ko fale wa ia misi le fale ai land on magiki fo. So le ka ke ia lo ko fa lo menga le siku. Tole. Ia koe punga al pasi koe alo o le fali. Ia o toi ngā mena tu le pana lai o na le lein na vai taimi. Le si vai mea. E whiala pō ai atamiki. Kae lo u. Kae ia mo mea o la pisi before they go to school. So le ala vai kaimi. Mo moe aka masao a kau le iwa whukua o ilo le ka vale. Punga le ka vale ai o. Ai o le aonga. Ale men sama vale me fai. Ia na. O se lala sau whaatau, o se fuafuanga sili na tā ua le malole o toi whai te mine. Toi wha fo I lea onga le atemi amata na masani.
o te ioe iei tu le pal tūlanga le. Yeah. Toi whafo I tua. I lei se mea maua malfile mu. E longo fia ta maiti ala popo I lunga kahe lau ulu kahe ume o mawhatua o ele aonga. Ta maiti popoto fo na tu le. Ta maiti fo na esel popoto. O le an mea lo ele tupulanga temin. Ngofo a. Whakwami ngoi anga u koe 5 mihu ke alu le aonga wae lailo. O lai ka vale whakale o koe so e lunga alu I. O tūlanga na o vai au ia. Ai a mata maina. Ona whao ngalo ta mawhau. O e ke poko fo inga. I kai ngo lau. E ke whawa se ngale lei a koe ngā lau ulu e ke alu e kai. Lau ulu e ki ai man lau ulu e ave o e kauwhi le soa vai o le asa. Le lau ke aka. E ke ka ua mea ka lau ulu lau ke aka. Kia ka ki mawhau fo ia ka whengi aso fo o ka lai kiki. Kei mila le koe kei mi ele I oso le la. Mele kai oso le la la ka fa pongi foi le. A o tai long ila o ila ka mesele o fai le moenga le ka ke moia. E ke ia le lo mo mar ko inga le ko ka pasi mai la lo u fe masia ila kai le la u ele ia o le. La ka ke pisi kai la u. Esa va sa o melo mo kuar mele mo ka moia. Ke isi mo ko e kango. Wa pola ako ni a. Ano fa lo man lo ko vai. Le kio foi au supole li ile e kai la u ia le nga. Nga mele mo kai la u vanua po. Yo mo sai de va. Bo atatu le la ta me umai. Ese solo. Que ai fica meio que leile aonga. E usu e mo usu le afo. E fai fe au. Ai le ia le au. A kai mila ngi. E fai o le usu ele solo mar toothpaste. O so va de. Ia, mana maiti la ia o mai tua. E o e patali le pasi. E usu po I fo atali le pasi na o mai ia na mai la ia le land mai e pia saba vali lo nga pe afa pe vo le o le se fer ku pe ko ya lo el pasi kwa ile fiafi ile oli le ma le tu ai au pe o me mana e tate ma fo fo tai ai drive ni la ka vale pe lo tunga lo tu samo sa ni la ka vale nu tu vo le ke usu mal va vo le ke lo nga ia pia ai tau mai tamaiti o ngola sa vali malako ako se esele mo lo taro vo e fa pe kalo fai ngi ka maki usu po ai ole e sa vali wai ma mau me ia o pe o tulangan na vo le ia nei vai te mi ia pia sole o ma ko le ia se me fa pe ngaso Yota ta ba ai fa le ma fau la le me ole lo ke me le nga lo ke me ngi nei sa pipi ku le pa ia si le me ke le ngo for ko inga le masin me le le nga pon me le daylight saving ia ole fesu ia ko inga o le na tua oi ma tu foi le sai le tua le sifo le sai le tu sifo le vao fa le po ia no for ma se I mai ngaku I vao le pakam kuila le na ole ko muri ai sa mo le ngoto le la ia o mo ia sa mo le ia ai fai uma tuila mai vela ia mena fa mena una fau sia to inana o atu nele fas to e sui mai le teila chemi le fai ngamonti yo fe se ku muso le mafana ta solo akwari e fa teila chemi sani ai o ko fa per ko nga ai ko ulungi ai sai o ya ka ko se vai peni nga we Wala ke le olonga fianga le ana ku le fas sui o male le lima tu sanen ki le ai mangi afianga o ko sui nga le ko e fia tangata o ko e la va sia ele ai ni me fa pe o ka ku fa ai la ku ko inga le sui le lenga ku oi sui ku ka vale sui me o fa pena se fa o kala I le me sui fu fe sui ya io ko inga le fa o le result o pa loka mai le ko yo o ka yo sam tu le pole ole
Sa lau iloa sa mua awa ng moto i le la. Yes. Kawarunga ile. Na suya ile me amata i le la. Dia i mase lau iloa sa monto i. Dia se lau iloa sa mua itala fa sol pito lo langin na. Langa fo e mamana mamamalu ia mea na tupu i vai taimila. Na lai o ngoko i ngala. Ile mawhai lang koe lakules kang kai sui mea. Mea ua uma o na whaatu langa ina. Mai ana mua. Olo una te tunu mai e. Ile se mea voi whaki a polonga lenga nga ngoko i ola. Tina ngalo ai o le atua i ngoko i oi whale alu. Ia vai el te mina na sui e. Le lua afe le nga ngoko i lai o. Nga umaka kai whale alu po e maka le la. Langai umaroa nga suiro. Suiro. Meleni uma, Yo. Kele fo io, ke mankua, le ia 2000, Yeah. Nga sui e yo, ia le kele, ai mongi le leia au. O le tala fa sol pito ngai me fe sui a inga o meleni uma matulanga, o sa moa lava le la sino le la, i le aluifo, a fua la i le vainga fa sa inisi. O sa moa le atunu e ka milo lo lalangi, ai lilo lo madva ile la. Ranga lu tatu fa ngai na ngoto ile la. Io i ngan au ta misanga lalang. Io sa mola tu muli na mulia ia io. Taua. Te fa taila tate au fa tasila ile toe sui e malo wala ua mai pasir kapeneta le toe fa fo io le o le a fo i. Ia mai sa ta fai tu langa le ta pula ta tele io le samta. Mal tu le paule tau sanga len fa pe umai lang. Ia. Len fa pe ai papa umai lo ma fa le tonu mai computers fo ia ma se a ko lo malangi ma umalo male ma soi fo ngan ni. To tele au tanga na fa pe ona no fo fa ta si fo le fa ta tali te me umai lang. Ai ngoko lo le lai oi i fale alupo. Ka se fo lua. Fiki fo la so mo le lua fe lua kasi. Ele umala. O mea mamana la na le tua ele whenka ko suia. O ina fo ile na tau uai sa mo na mai taimi. Ona na muli a wa ai ile la. Male mafo fau fa ka sa in kisi lenga ye. O ia umai lola. Ia muli lo sa mo na wa ai ile la. Ai le wa ai uma is ka. Ai le uma lo malala. Tule pa yani si yung ngali in keke ay alvay kay mi nga tule. Ia sa oa. Yo, o nei file fala mo tonga foi tonol farsa ia fa tulo mal fe fau ia mai. Vai. E uma kaya ole. Carlos fulua umale lalang. Ole talal na le o mai male si foi mea ia tato tantonuina foi sa kisi lang o ka wa o ingal le me computers ma. Ia. Ai temin ni. Ia confess lo le si. O me umana tupu lo langa le te lua fai poi po mo nofo ia tau. Ia ka ulo le sa kamanga o le ilong ko lua o le ia nga me o ye fai ale. So le nga mingo i la vole mea kasi ke aile le se fulo lua ele umala lang lua ko ngale lima fit tau i rom balungan. Yo, ale wa mau ka wala ka mayang me. Ia umai fu. Ele umala. Ia tulang ala na tau fa se o nei me ta tu fa lungu. Ma tulang ale o swinga to ino me ni. Le lopo le si mele o makua i ko ila lo popo ia fa per ko inga so. Mo ia langa ka ken fongo forma vai. Wa ka mafainga ko inga ko yo o mai coffee pare mia. Wa ai kasi le me o vai mai le e o i me fa le tu o kam fa ko inga le sui o i me fo i en ka ko feola mai le lalo langi o ma fa ka oko o ma yo ale o so se vai le lenga kwa o me kamaro la interview me sa o
Kala noe no pela tusi e. Mm. Kala au perkangi. So, no whanongonongo ai. No whanongonongo ai. Kala au ka malo i perkangi e le lainga la lea. Le lainga le kua o ile ngangufu ka malo makoso mai o sene. O le mangako kui le epa. O le mkaka uka ua ia o ia. O le matua manatua o ia e tau ua i mea. Ma le ngalo ia tui le epa. O le whai koko ale o ia e ko ilalo popo ele koe pa i e esia. Langa o i mea mamana nga kaku o ola mai kaku o langa ma kaku o ola mai makua whai. Nga mea la alui kam whai long whaonga ilonga ka mai malong manus. Ana whaapea lai muri ka ia sa moa nga mea e whai ka sui o mea ia. Ia. Kau ke wapa ia, ele longa koe pa u mai ma kofi pare mio la kung. Ia si wha ukala ni mele ia. Ia o ka peo ka alonga sia ka kou i mai ke ni. Kene ko rengi ro ke fiu ko so wa mango. Ia nga. Whanono a fu ele e to ina ona ua ova tutua male malona mafau ia mea ia na te whaatulafo no ina taimi nei. Ia. Wa watua ova tutua male mea na te silafia. Wale ia o lau pe ia o koe fo i ka makiki fo ele le ia nga whingaunga i e whaimai. Ele ni whinaunga fo ele le maua ise le lenga. Ele ni whinaunga e maua ise toa whi le mu. Ai pe o whingau marka maro fo ele pe o mea ka maki fo i ele whingau i. Seke ngoi. Seke a. Se ua pasi a fo ngā koe ngā whingaunga whape. O pe o mea ka maki a. Ia. Ale ai asinga o iso le ai anga whape o se upu fole le aka ka usa ore upu o disappear. Whape a mai se limitation fole le whape a mai ia. Ka ufa se lauronga ka ua le upu lea. Ko ke koe fiu e su e o disappear le upu. Ua le vanga disappear le upu. Pero ua kumal whaafe nga ka ua koinga. Ana arwa kumaro riska mi le ka ua nga oi ata mai o lima kang ese. A ole winga e kasi. Ada winga kasi. Ia. Okay, no nga ua mana i furan tam ta pura ua ta fa iai o mea ni te tauna apa i tu ina wa apa iai. Foi furan ka ku wa iai o afuanga i o longo il popo. Tamai le foi to ta sira ta pura batu i antu foi le ngi ka pura e ta pena mai i so fa mo mo. Le sileva ngana ta o le tufanga se lauri masfulu. Ia. O le tele ina mauai. O le nga mai na filili potia li parmia. E le pao le lima ma le ono afe. Le si talafou ia na maua tufanga o le se lauri masfulu. E fai tio le se ori ia fai mai o le tofu. O le lava le tupe, o le se tupe. O le manino le lei. O i kele kumalo, kele kangaka o mau kupe. Io, o le lapa o le mea maria ne moi. Lima le vau le lima le ongo afe kangaka. Ele ile skalainga. O le ia tu la fono fo le na fai e a fo le tu la fono. Ele le stare lu afe la usala. Ia. Ila ile uma fai el kula fonga nga fefe se sia ele skala. Ia. Ale nga fai ako e pa ku pe sera mas fu ku pe tumuro o. Ya ma sofi nga. Ese whainga le tua le mele tu le pa. Ele whapea e nā le tasi le mea nā lai ona tufo le tupele. Leo tato ilo ai e to tele le i ele ile skala. Ele ka maki whangau. Ele i whaing pep whangau. Ele ile skala.
Sei vai la ia le te leo le mea le o tupu mai ia le mea le. Le mea le lei. Ele ni mea wha le tonu mea tupu mai. O mea le lei mea o kupu mai. Le o kele ngō umakankai le skala. Le foi la paloka umakankangi. Ona o lau o le skala. Ai mafua mea lea. Mafua mai se lau lima sefulu lea. E o foi la le tūlanga o tamiti. Le o mau ali kele o kamiti. O leo o ave fai ia la ko pe whanga umala ko mea. E ta tele fai tio ina fo ia nei. Nei matua ia le skala. Ai ia tūlanga fo le seiling ia walanga e kaunga o e o le pas e o e fai pe whanau ia se fulu lima e ta la pe luas fulu e ta la e fai ia ma wha tūlanga. Mea fa pena. Walai o le o e fai. Ia a lela. Wa o mai temini. E te tau ana lue fai ia mo se lau lima sefulu lea. E le ngā se lau lima sefulu la le o tupu mai i le mele. A le o tupu mai me le ia. O ngō awhenga o umalawa e le skala. Fia sefulu ia le whanau le o fai pe whanau ma. Paila ele mana ia te rona me. Kaunga ko wawai whapenga i me le tupu mai. Ia anei mea. O le akak whalongolongo ko i a whamai. Ia o halua roa le se kupe. Sorry, ia ko whenga le se kupe eri. O le ngai ape pese kama ia le se kupe. O halua le se kupe. Ala fai mai tata ia. So le a se le mboan mako Afrika la. Nga mboan mako rua Afrika la. E se mai e kupe o mboa e nai ainga. Whapuku wako kele o kako le ainga. Le ele se lau lima sule. O ainga. O ko se natu piso. Al mea nai e tau fo e nau tilo i eito ina. O kaunga ka haufi uma ia mea. Se awa le hofua pio a kongu i fafo. O kongu i fafo. E se uma tangata i ai. E le Mosalemi. E ai le hitu. E ai. Tangata e se uma. Kako Samoa. Samoa. Ngal ke siangoa. Ngal ke siangoa la i o. Ia faila tu ngā mele foi le kaum faile ske siangoa e. E kinga le ske siangoa. E le se o langa lana fa ke siangoa ngai ko ke ui e. Ma lo fa tai ma nei ke le ta pule ka pa ie. Ka kilo lai le ati na e o le tunu. Ka ma fau ta u ka vai kemi au ka lai. Yo wa omo solo ka ulanga le feo ie. Yo ka ma fau la le o mai fa upu. Ile 1.8 le o tufa o le fa mo le se la mas fugle. Ia fa faingo fia ia o tu ia uni. O uma ia pelea. A le sina u le sautu. O le fitia ele si 2 miliona. Ia uni po you like. Au you like foi. E fitia ila le porkalame o le porkalame foi le amata mai fana mai se ia pa ile tu mau. Ta tilo la i nei mau tupe o le afa anga solo. Na sofrendo. Tu le pol me tonu ale ta o le malo step with faith. Sava valia malfa tua ile tua. E fo wa ile tua me. Le ai a so tau wa ia tu fo le o tau sau se me fa pe. Ia se io o kwa ia you like. Se io o kwa ia you like. Ia ona vaila ia le pe tal fenga tu pele. O le reserve foi la wa ia samo. Ia le o tu lunga ile. To i ta tolu milion. O 1.3. O ke a 2 milion ale. Le reserve sa pole. Biliona. Bilion. Ia biliona. Nga biliona. Se va baila ia le tulanga la ia. E le la se me la tato o mai fa pe o le se tupe. Ala ile reserve. E ma fainga kapa ele malo pe fa pe o. Me tono ala lenta o le step with faith. Alua lunga le fatu tuanga ile tua. E fo ile tua mea te a fa pe. E sila mai le tua la nga yoi. Ele se malo fo e fa pe o malo lo. Le o le malo le fa nga yoi ia me fa. Le fo ta so va ia. Ile tele o TikTok ia sauni. Ale au fai fatonga. Wa ai ka mai. Ia o fai mai ia mana o mia se tau talo. Ia ona e fio mai la ia le. Se va ia le pa le mele oi. A fena fo mai me. O le fala wi lo le ia fai ia mamanga fai ia me
e toi taxi e tātou. Ia le koe whakau ai kupe ia ka kou ia mea. Ia le koe e ngalua i ngā alawa i tonu i o Samoa tu pene. O le mana ia nā o le mea leo te wawa ia teitu le. O tūlanga fo ia tu pe ia le awatu nei. O kele ia nguu ia i whafo. O le ofi aku umai sa atu le manu ia i o Samoa. O le mai atu. O le ngai i o Samoa. E lo Samoa whapeo whatatali mai i AIDS ma mea ia watu whafo. Fau whale ke kele me fau ngā mea. Le ai. O lai baba ai atu uma, sila uma tu nuu i whafo. O nisi voi atu nuu o le Pasifika. O le ua hou. E whaapea ia le. Se whaapea ia la tu atu nuu. Tonga. Ua makua i whale tonua tonga ona ua whaamoe mua kele konga i le atu i whafo. Ai mai se asainga lau tele tono tonga. Pe o tūlanga nā i la ua ia i fwele le tala whasol pito i o te vai ia uia. Au Samoa, pe ai. Leo tātou wa vai ai, wo ai kamati, tāta mātua. Ua makua i ia kalale se li ia. Kala la kua, kolu se la ulua i le aso langa makupemo. Ia ale kau ke whiwa whengaruenga pe luas huli mai le kura. Ia. Malo, whaptai, e sere mātango fia, le o au whai whaatoanga o whai mai e alua le maumanga, ma whai mai lana e whaatau mai ai lungo le, i lungo penga te whai langi lana ana se langa. To tele i o tangata, e isi e li na fo o mawaenga, e po e lingo le suafa o si e li. Ta sina na tangata e whaatau mai ai lungo o lana telefoni ia fua wha e le leanga. Ia, mai se tamta punana te pena i, ta whila fua. Ole tato e paia i le fai unga ale judge leo kalasa. Ia. Mana tua fo itu le pana tatalangoa itu langa fo le wa vivesi le tunu ona ole tuai o le fai unga. Ai na no manua i al tapo kalame fo le avatual fo tuanga fo le. E ese mele le tupu mai. Madira. O lea la ua tali lea tua. Mea tonu ala lea ngā lainga nkoso kuan mea lea. Awa anga wawe au mai. E au mai i lungo whai unga kalasa ia. Ia. Kato le fi whalongo le ia le i whai unga langa ngā whai e kalasa whai. Ai se sila la i e whai unga na mai e le tua ia kalasa. Lea o ai ka mai mea ia. Whai mai langa o mai lunga mai. E se whamasino. Ona tala noa whapea. Mani. Nā ole tangata lawa ua matua i tango ale tua tuu i tono lona whatu. Sa ili mea. O mea ia le mafua le fe ese ia i o tangata Samoa. Ma ua mafua i le vesi o le mele i tono ni. Le anga sa ungoa i le fionga i le li palmia. O i le maliu al kamalea. Ma mafua mai a menge vesi ai le fo nga ka ape paki. Ia, sa. Right. Le ala ua o mai taimil nei. Whai loe le tuan whai uma. Na kako make uma. Ia. E loka ngil palmia. Loka misi o le au vaenga lea le tua ia whaatasi mal palmia. Le an mele usa. Le ai se sia loka. Ngā ngai maina zia e afu. Le tua ia Sam Malisi. Minus. It's not a heavy thing. Ele se mea matau tia ho le koi mafa ia mele o mai i vaenga le. Ai na make uma e o ai la wali ia e fai upu mai nei i le fast malo. Mai ia ka ko vai ai o le aloka. Ia uma kolo. Ia le kaungu ngā polomisi ia la wali ngā. Mai ia e loka. Le ala o mai temini. O ke o fo ia le maku lo po kalame. Ia, mon. O ka kawanko. La mo le o pe lo ale tunu. Ai aua. Ese le fainga taia on mele. O le mea na mai le tua. Fa mai e loka o. Se te fatu le pai. Tanta va valo mo tu spaia. Ele so nga fai es tanta va valo se fam talanga. Manira. Ta o ele tua.
Langa ngau e ka alo ile afi. E ka alo sa o ile afi pe ka ngoi fai mea. Bila nai ti ngai loto. Langa la ka mau lalo ngai. Ia sui va ia o le tua. Sunga i va whenga. Ai mai se fo. Le au ke siano uma. Tali tonu i le tua. Malona wha vai. Toi tali tonu. I mo meo hoi o prophecies. Tali tonu i mena. O le matua i tu mama inga le ori. Uma prophesy o lesi vai aso lea. Prophesy lesi vai as. Ai o mainga. Ele kupul menga. O ai la lea la tua ia. Tua ia le tua. Yeah. O le o ngai makua i le kua. Soro ke ofo i le kua. O le sisia mai o le kau ke kalo. I le fai e le tua se fai unga i se me se. I le fai e le tua se fai unga se me se. Ia au kako mamla mau mai. Lo loku whakasi ma. Ia kalasa malwanga le. To ye so tanga kalasa ma to tele le to lea fiele il mele. Ai sau fai. Langa umba lunga ma. Nga ole akua ke mo fai unga. Si sila le tua. O i kongo ale ku por fa fika uri. Se i longa la se i a ko mele. Fa kwai lo le ele. O malo lo le pisa o tanta tono samo. O lo una la ngona le to eva to ile mta pule to le. O mantal no inga i fai unga tanta. Le kalas. Ale la uta tal nota o ia. Il fai unga mai le tua. Pea no fai atu. Sau foi ai nei mato lotu te vai atu ai. Te vai atu ai le. Il fa maoni al tene lo na ia loto la to ia. Al temina. O le foi e lulu ngi al ka mafofo. Ka fa pea. Fai o se ke siamo. E ka kauango fai al fai unga. E fai unga tau al fai un ton. Ia sau foi langa la unga i lungo lai la unga. Ia o tele foi i fam talanga. Au ka ngofu amo ka kalo ile tua foi le. Ia au maia se fato nunga ia kalasa. Ina ia alofang ia. Fai me fai mai ile tua. Ai ku ule me la fin ngalo il le lalo langi o ka ia le la te sota. Ia la fai unga le o. O fela me o ko pisa ila ori. La fo o sui le me la o mai. Ole me ale. Ka ua ia le tua. Ka ua le tua. Se ole me ngai e se lo ko fai kiki iso. Ia. O se ona to e fa bu potu le mta pule tu le. After tele lota. Ele mama le ba ai Samoa. Yo o fo ia la tu e la ina ia le la foi tu. Aisia. Le kau ke lo uma ka ku o tanta Samoa. Pela ona e tau. E tasi ali tu ai ngata tu ngai Samoa. Cristiano. Christianity. Tau te fitu ia iala. Tau te fitu ia lunga o le mele o le tatu Cristiano. Ele ese Hindu. Ele ese isi ata turunga. Ele ese Mosalem. Ia kongu lawa i ke mingei. Patale winga o le tatala pi ona e o mai le vanga lea. Te lo oe. Le kaimia le aso muli o le whamasinonga lea. Na owi loa ina. Matau lea foi Perua eva ia so whangasoro keisi lea. Na mori mau Samoa i le taimi nga whai le a foi. Le cross-examine alo ia la uri malato. A ngai mori mau ia. Mori mau e oa ia la toe. Na la tou tiloa. I le afianga. O te leo le afianga o whamasinonga. Ma ai fo ieta me tei whamasino. O le vanga muli o laso muli the very last day o le whamui ana ua ai. O le mena o whaitawina. O le facial expressions o lo ia na lato whaia le. O keisisi ana na whaia le whamasinonga. Le nau mailo i whafota pu e ata ma a. Lea fōringa na vaia. O lea fōringa na tato vaia. Mo lea, o le mautinoa. Fōringa o le mautinoa. Fōringa o le tua fōringa na. Fōringa o lo ule tangata. O la ule vaai. O ina lo ai. No maua ina la ule whaitau. Ma lo le tua vanga lea. Aisia.
na o fo I na ua mai le ava no le fei taia ia fai mai te tauna fai na atu fai ni mori mau o musa mori mau le ia si o la tu ele si le lo kule pa le si le lo limong ele si le lo ai fo ngo le si lo ia ai ele si lia elo la longa ilo keisi na ena fai tu dis me la tu mori mau that's it umar from snow umar keis ale la vai o ma pese fai me pula no pala ai fai mon mau la no pala ai fai mon mau ana iai si me fa pe mai lava I fa masino e tão fai mon mau tantai tão fai mon mau tantai peita e si lia tu le si la fia tantai no mai lo le fa fo mai wa uma la sumur mulia ova ai e tu ai fo linga o ai fo ma fa songi ma fa talo fa ma io no mau na tali o mele a le fa umi la le sa oila o fianga na tau vivi le nganga o tama tai fa masino ma le tua e ana fa uma io ia e fe le tati tala no le tati le o lolo ua mai le tua e fa le mele ka ke manga o ia yes le la le wali ia o le alwa wa o God Almighty Isuafo Isu o ka o ai soli ke ofo ma fainga fai ngi kangaka a o ka I foi la o le e fa no la me le finga min kala fa pe mai soli pa ko vale ke manga me ko ke fai fa pingi valo a e fi yeso lo mi no fi le ma interview mo ka diem ko o fo soli wofo asole ia fa o mai ka kan ngod ka fu ia e pe o la una o le si foi me ta tu te utilo ye I fina nga mai a lai fai le avu lai fai le case o fela me e malosi o tangata te talo manga pongi ma le tangata e alu tau fa leanga ai le talo mo le anga pongi there you go o mea mai te tau ana tato utilo ye o le fai unga lai au mai o le fai unga e o fa tasi ma tangata anga pongi ma kaka kalo anga pongi le asonga fua ma kakalo asa lulu ma kakalo asa o falaile anga pongi ma kakalo ai sau kau faleanga e le kakalo le anga pongi ai sau fai mai o le akua se o karo mai anga e o kakalo e lo anga pongi a le anga pongi ma kakalo ngai o anga fai mai tala toina se ai anga pongi ma kakalo o fa lia mai that's a good point very good point io ngale ala langa ile tua ai le o si fesi kakalo mo si fesi ang pongi a le si va ngalia so le anga pongi kakalo anga pongi pese mai morning devotion io afiafi kakalo anga pongi matatalo mai ia ka konge io murmuri aku de ale wanga ia ngare pepese le almighty God so le mangi loku ka ku vai aku fa ngau mai fo le fa pe ai ma ku ke le aku ma ku ku ma la ku le la fa ma ku lo le ai ku ka le va la mo ke lo le aku e ko ke winga ko ke a mio ia mionga tu le pa ele tu nga vo ele o le se senga o meia le fa nga vo ele a e fia te talo alu ilu o fia te talo ai langa o meia o le lalo langi atua o Samoa a ko le ka po ir case le o Samoa a ko le ka kalo manga pongi mole malo e leila se me la ka ko oi e fa lilo ka ko meia yes fa lilo oi na oi ya e loto e te anga pongi mai talo mai se siaso mole malo Samoa a le anga pongi mai talo le Samoa ato le ka nga fa ilo fa ilo lo langi ato Samoa o ka ko aso anga pongi le o ka ko aso kalo le ele mafaila ona malo se me avo le ka fa le war kele sa pese ile ko male tata o le fai ngaluenga o le ka kalo fa ka wa ngau le tu ele yo le nu o Israelu e kau inga ia solo la lo le pao Yeriko le ai nga pepese maka kalo fa ka milo le pao Yeriko le nga solo la e fa pe na la u va ai el mele tu le la va ai nga fa le nganga
Manai tele, mai kele mira upa i ka kalangoa. Onga olea. E ser ka ko pepese le atua. Ale se ka ko ngadu ngo faia. Le la mo mai ala wodi ia. Ngale o mai fai valoanga. Yoi. Ese le leango ka ngaka soli. Ese lo ngalo kala. Kele lo po fe me ku we ma fa soli. O me konguangi ka ule ma ka ule ku soli. Wale maka ka uangi ka eu ka ke lo ka vai ku la lo fa penge me le sheri la fe me fo fa ka ulai. Like wa o soli. Kifa ka mga uwayo kwa la o mayalo kiyo solo fa ia me. Kelo o no nya o le camp alisi o fai lo kunga fai le camp. O la mo ku fu islands pe mo islands o fiki nga o ye. Yo. O ila fi au ko. Yo. O le fi au e fakasa. Ti o ka mo susi ka usi fi au so le ke o langa mai. Yo. O le fi au e fakasa. Ia Malaysia Mikis. Mat pakeli. Kama ia ngau la fai la ko ke foi mo ku fua. E tolu ala motu no ye. O ai inga foi o camp. O me ai ave. E limits foi me ai. E koru mo ku ngau yai tolu falawa. Koru eling. Pi e o fone le pi larka o me anga pongi. Tenga le fácil que me fai le. Ia o ka mai mo ku mo. Penga umale la ku pre-meeting ia ku falawa man eleng o le mo ku longa lua penga o le mo ku mudi la le activity la ka manga fainga pa mai la fai e mo moile po pa ai po la fa dinga le tua pa ai po la fa dinga le tua le po mudi ale la ko ya le me ai o I to ya le elingi kasi man falawa tas yo o tunga ka ko mo moile po o tai au ka ke fe ala ai le leila I o ka saun ia ka ko mai le I pa matala po le ase fa linga na pa ia ia o manu fa pengalo a makaudia o le po muli ale alua ko le a mata mai ai a makala fe au mako e fakasa so foi me ko ke te loi loa ke ro sirafia anga po o moe a u fa longa tua masangi lo tino yo Cecilia ku lo mal patele mal sea la mo masangi lo tino awa apa mai de 5 tau o le tu apa mai 5 tau au a vatu fa no fo le tu tau eu so me lo marcia fa me voi so le kukusa le lei ala ka miki ka fa po wa ura o le limanga vale mo ya fa no tu masangi lo tin o le lima au nga vale le o vatu au fa no fo no ko era pa ke le ko o pa ke le la ele fai se fa le po o fiu pon penga miki de pa ke le pele ai que ia le se ma fe fa sa fa me pa ke e sa a ke lo mo lo le ia ke ninga ave o lo le tua si ia ku le si le por car se fulu si ia ku le si ke papelo ale ko kasi ka ku e lengi mat fa la ole ko a wo gida o ya e umang fa makala miki o kamay ko si ele lengi mat fa la o mga ayan pagil Ora pa ke lo mo lo le ya ke ngabe o wele to me nga fa pe ya o lua a o ila o fa li ko mo ya ke per ko de yo ko nga me mo wala wodi ya mana ko var ya na valo le wo si mai
Sorry. Ai o mama ia kule ia la uri. Ola fo e fau lima ia alanga. Ola fau lima le ale au le au Cristiano lungo le o palmi. Ale la wo ole nga kang fau au si lunga lima ka koso lunga. Ai ke lo ka malo, ale me pe koi. E aka mai fole le cam, la lo la camera ku ngai ma fa pe ngai ale ngai o lima sole. Ka lo fa sko inga masilo makua le nga fa ile. Au ngai foi kanga. Ya mela i ko nga mela i ele pa ke le fa sanga miki. Ngala ai me ai kanga. Mia sole. Esa oil mako fa marolo nga mai Malaysia o kamanga ole. Wa alu le po a ko fa marolo le mai ole ka Magke al fa mal mako kambanga ke ro ko ka kom pe ya ko ka ko kengeng walu le po a ko so le o fa marolo nga mai so le pe mai ai ko no nga mako amo fa le lo ko o feme ko fa marolo se fa swaki la lo mako la fa swaki. Ai fa markala i o kama voi o le kari kongu ai ya fa mai ai ya o puai mai fa foi le ki apolo le fa Não só fa ki apolo ale ro la puai o la ko you sking. E malo le ta. Ya le ka ko mai ka por kala ko yin isi kam ka punga. Ei, ole sim tapu ia matou nei tu le pai. Ito nei New Zealand. Mantua New Zealand wa tumu isi te tonu ngai ese. Ia. Ai pau walo le mea New Zealand tu le. E lema fai ona vai sea le fam na tuinga ole. Le aso na maliu o Yesu, ma le aso toi tu o Yesu. Lem fai na vai sea New Zealand mele. Ia. Me foi le e va toilo ta sanga foi le lia sambo. Tato le tu no Cristiano. Mali. E foi tato te va ai to ai. Ile ofia tu o tala inga ia foi ele ta tonu ia Yesu Cristo. Na malana kaul tanga le o ka ko. Na maliu Yesu Cristo mo tato uma. Peke ke siang peke le ke siang. Na maliu ai Yesu mo tato. Mali. O kala ia fa tua matali tonu le fa o tanga ia Yesu Cristo. O kala ngai. E manuia ile il fa o tanga le. Onni. No mai umai ala ufana. No mai fa ile mato istai ni. Ilo fale. Ia o fia la fo ile manatu ta mati nei fo ile e o mai fa tasila sol nei. Onnai mafai ai. Ona taltonuina o lo tu mau peni usile to nga mele e la fana foi pe le no foi to lima e na o mai an no foi nei mao le u faila tu ainga ia ma ai lema faina le na le o mai ia so fa penei ia o krisimasi o so ainga ia na e onisi foi ele to anga tele lo o le ula e ai foi mo salemi le tomatiti le mosalemi lon tama ai ese la lo fi ka makile ele alu se lo ku au ma ko ka kongo le il to ngata la ngale le ai tato ka kongo ka makile e ese foi le nganga foi le ai metau ainga awa to no ayon mosalim a ele ka kongo ia ala menga e fa ko ele elo kama malukinga la que kirale qual é aí passar o orga me kira ko ia ta tonu ia le tua le ka ko ngi ta tonu ia Yesu Cristo le ta to ko ngi o le winga la fam talanga to le pa pe alu loku pe le alu lo ai afa pe o ngi mo o fa tanga le ia
me pito sili nana le paula le ngaluenga le te foi temin o tata no ye look Man. ia sau pelo wai e fatu puina fatu tua ile la ko fa longo i melo Mani. launa so tu temin nei i tono ni sila pau ale le me eselo fi te le i tono ni sila oi ale palmia sau ngake de sui ala wala songi la fo ia isi tala inga tono le palmenia ni sila o ye shik o ye ia mosalemi o ye hindus ai tono le o palmenia ni sila temin nei o ye tata le tono isi tu ai lemma fayonga la ko finga winga le melia ile istalea New Zealand. New Zealand. Malkisi masih New Zealand. Kwa fiu la ori. Na. Anga vo e kelenga pasi mai mo mena o pepa vo e fai ka waima mai loa ia to nga me tupu tonu o perming. O na la ba ko lisi o kan. La e ui ko vo le fa pe e ka fai se fai nga ia wangi mai mau la so. E fa pe vo le o la so mai mau la so ngai mo meu pisingisi. Fa ta waima. E maroro le kasi. Milion aku pe o lusi. Wa fiu la fai pisingisi nga. E tala noa ia tonu i. Kasi al tala ni sila le o fa vai ale ni sila o fa vai le. Ma dai. Talo si ala tu lepa. Ile al wai pe luma. Ia tu mau pe ni sila mele. Pe fo e samo. Fa vai le tu samo. Ale melen tau tupune. O ale pinge vo ile ka ko ke makwai e ke wea inga lo le ofunga al mansa mo ma ofunga le al soka le ku le pinge le samo ai ka vi ol fu ale ke ku i lumai nga pinge pa ku tu le pai e ke la ngonga le pa i mai le tu ala ngai fa vai le tu samo mali e ke fa ia inga la be kia am ko i mang malo la valo loko i le tu ongo le wa ya lue fi ngau molo ku e fa vai le tu sam au kau swingi ia le lang ku puelo la fa fi kau li ke le lo male isa ko ke le lo mal ka magiki ole fi alo ka alo anga le lue la vai musika voi ke fa lo ku fe io me ia o tu langa na le ta wo isa mo fa tai ona wo tu la i mai o ta tu te maro le tu la i mai ni o to e tau fa sui e fo lele ma to tau fa fo i tu alimenta tu mai eu fo ila tu pele ave anga i tu malo ele fa pe ova ko e lazy e ta le ma to e fai e ma manga fai ia ni projects fo e ma fai on online e tu malo io la una to e so atu i limta puna tu le malo papai wa eta wa isa sa le ia io tatu mai ese msamo ko mai fafonei ia tatu mai tatu mata tatu tilo e pe o fa vai ai o tatu sa mor me tatu wolam tatu fa na oi o fa sala io o kuria ka fa ka ko mai ngi ka ko fia ngai ma le fe i lafi ma tatu no ese o le nei tu no pe na vivesi fo ia America le me no fa sala me vo tatalo i tonu a onga ai tele a faitionga ai no fo le ma tango to ma fai e tiro le fai unga fo ia di malo tele e va ai fo le pela mena ti tau na ti tau fam tala mai ni sila o itu ai nga tatonunga ese ia uma le ni malo e o fo le o onga o le va ai la America ele fina la tu cristiano tam fa cristiano e ru to tonu a onga e faila na talo fa cristiano tonu e o va inga na ele va ai nei atu na la tu ta pi ai me fo le more fairness i tangata e te cristiano le cristiano hindu mosalemi pola ia la uma tasia tangata uma e pi o e se pule pa ia nei atu ile tu langa fa pena ai ela me pe o eta o aisa ele challenge na mai ni le fiona le pale mia o rua ia li mongi ku le pa le o man fa test le o ka mesi ka komenti le o am tamea ai o lo
ia o leo ia tu o kemingi o mai lo fai o test o lesi ka ko ele mfenga ku sao ese man mele ela test maka ko kai ela test maka ko kai fe fo ile ngore me kai le fatfono leile ruo mai kemingi no mai kemingi so ka u lo tala o le pula mai o le malo temine le ngata ina tautala mai mea la I have a valley. Not only they talk, and they try so hard to walk the talk. Ole te le nga ole whenga malo o tula I matemi nei. Le lava o sa valley le ngata inga launch le meo le drug screening. Le foi la ua mua sa valley le potu malanta mai whangu hoi le. Le rawa mai malanga testa le polea e nekati. Le rawa mai male lui o mai ala le awarigia. Le nga o le foi e va ai tu le atunu. E masalo ia I symptoms so le melo drugs. Il ko lua lea. Ia, se la so finga wale wa avele lui. Te roa tu le pa le o se me tau na fai umala vai tono pan mene. Tawana ona siaki umal pan mene. O le la wa avelu ia le ia fatu tope mai ko lua lea. Wa ke lo ngai ka milo ka mai se lo ngai uma fa ko lo le wa le ia ma se ko test ko ya ola wa. Ia o test la ele ale la wa avelu. Ina ia va o mai lo la termine. Eu mai fai le test. Ia wa ke lo e refuse lo se sur pan mene. Lo ia le kau mo foi kongu la so kau lo ye. Ia mantua foi o le na fai mai ia fontoi le sia na fatatano. Te tau na ia se tu la fono vo le awana I fa malo sia ia. Ita se vai la ia tu le poi le o le na ko mai. E lo ngai na tu kongu yo. Kongu wa. Ala kala. E mai ale le mga miskula fongo le authority e fai. O lewa maua tala ufa ma vai te mai isa nga lue tu tono le regulator. Ia po le puli fa tono le malo Samoa. Ia le tofa ia po le fionga ia le matua ngisa fuata I Purcell pe umar fatua leo o le pe o nai to finga fou ia o faurunga mtanga lunga lo pasia me kapeneta tasira lea o le suila lea leo mai le fa mabainga ona o ngase uma foi lana fai ia le tala fa fetai malengang fa fetai o le fionga le lipare mi fai masui o le malo ia I le lango o poto matamaita I sa fenga sa ngalue fafo malo teli fafo petania I le vainga la pale me tau fesota inga o penga fai langi me fa pena me kau internet ia o lona poto masani lana le na batu le lau fai lo mai o fa ma vai male regulator tatu ia ono tulanga o ngase o le tino o le mtanga luenga wa onga manganu ia po le Ministry of Education and Culture MEC ia lea sa ia le o au Chris Hazelman ela ufai lo mai ia ua no foi le to mai tai o salama tua to ai vao tauti fa tamali I Jenny Lawano pe o fa tu sili na onga lo ia determine mai to finga ale tatu malo ia o sila fia ele tatu no o fa la tonga o tu si pasima pa ilonga tau aloa Samoa por SQA lea ua to fia ia ile sa ia mua ia le fionga por fitalinga to fa ia tu pa I Peter Peilua ia to fa popo ia ile si toru to sanga lona winga e toru to finga po fa lunga ia o le tofi fo ofisawa o tamai tai ia maritangata tuai u to fia le fa popo ile to sanga ia maritangata u fa mavai ia ia e pe o nai
ia ma le whaauunga la le na whai 5 se lau whaiva. Ai ele tala mana ia leota mai pia so fina ngalo ia. 5 se lau whaiva graduates. Na whaatasi le whaunga le na whai le sorulu. Na whai na ile whale soka ile malai soka ina ile Pia Park. O le tala mana ia na umai. O le telo ta meti nei ua maua whailonga. Na le ngā whatia e a inga pili. A o le sao la o le poloketi lea. Lea ua mawhai ai o na maua ta meti nei whailonga maua lunga wa onga. Ma mawhai ai na whaua wina onga. 5 se lau whaiva, that's a big number. 549 students. Whaila o le 5 se lau, o le kolu se lau, whase lau ka meki na whaalango i lea foi, i le poloketi i au lato pili. Oka se manui o Samoa. Ia, a me hiso finangalo, wai te tawhula nea malam lama i mea tau tangata whau. Io e. Pili na ea o ngai foi o ia. Le ali pa iai o ni penny loans. Le atu na. Leu whain wha mama a venga i whanau le atu. Toi pawala mele a mai e se fiona pāle mia. O se ma ainga le malo. O whea le me e i ua tuta miti nei. Matu iai. Ia mai whalon. Ia, tu lepa ia. Awe ai fo il nei taimi e watoila u whamanianga i sio nis nan wha u whatasi ina. Okay. O Katrina Hunt. Ia. E malo lava le tawiwi. Ia, ai saole lea tu lepa ia le tūlanga lea. E le whaingofi. O pili fo ia nga. O le whakua umangi ia kua masinga lentene. Aftua umai na tongi lo pili. Student loan. Student loans. Nanga ile ngata the student loans. Ai ko kongi ma me hoi o conference ma me na o te alu i. Yo kusi o me umalama. Ia. E te le afianga vo le ia. E whaftaia ile tua ona o le moa mai o ngaluenga vo le mwhai ona on tau seile a inga ia ma tongi ia le pili wa ele stupe whaingo fie le tupe le kipe se mai il vaiaso. E lua se lau le vaiaso ia lau. Ia le tupe kipe se mai lau. Student loans. Ia. O tu ngā tūlanga lava pena tu le pai e oso ilo ta fia vo ia. Ile vai tu le plokeki le Samoa le ufai. Toi te le whamama a venga i ainga. E fo ia se tasi fo i o nephew le tama le si fo tofini. Ia, o le plokeki fo ia ma le sosani fo ina ave ia el malo fo i na fo i vai taimi ia. Na ave ia lea na la nei na iu ia la fo i la ua whai a onga ia le li ina. Ia, a le fo o sau plokeki le. O ke le fo i le whamama a venga i tamiti. Me lana e whai atuai. Le lei al tatu tala noa i ni me le lei e a fua mai se mea. A le mea leo tatu tala noa fo le whaaleanga. I se mea la te vai atu lai le lei. Se le vai o nato i ngā mawhufau. E ala na whaaleanga ona o lo le fia le tangata. I o la avela kou le fia il palimia la whaaleanga i le mea o lea e ua manui ai i a Samoa atu. E le ngā kai kamaki lai o Samoa. A o manui a fwem tātou le whafu. A walanga ke le fo e au kai. Ia pe o whai fo le o se mea e la foto tātou ia ni tupe sapora i fo ia ngai a inga i Samoa. E whai o kongi o pili a whalavila. Ia le au awe se a fo ia vahenga la tau ia ona o le plokeki le. Ia, tate whawhetaia ia. Se le tātou tala noe ni mea fo le e maua le manuia. E so ia tākou ka kalangoa ingi mea fo le kau whaaleanga inga ia le anga istangata. Le se kākou me maua na mea. Pau mea o le mea o te whita no e au ia. O te whita no atua au ia i le whaftai i le malo, whaftai i le tua o le malamalama. O ave i le malo. Se le pai i le vai teimi no u whaasoa atua i le parimia. Ai le i whaianga miliona. O le milionga le au mai e le malo New Zealand ia mātou lea na ave tono le Kiwi Banki nei. E mātou te o i sa ili a inga fo i lea e Malaysia Pasifika. Le tele la koka mai loans fo i lua se lau tā la.
On consolidate male le mato ai tutongi. Ai ako payback la ai ngai. Ele se interest. A fai e lua afe le louna ko ai kongi mai ka mai longia. E nga le lua afe fo e tutongi mai. O fa mama avenga na le an malo New Zealand na fai nei I tata ini. Ya lela o tawai tu. Ese lela manga ia wa lela e kakarkong. O le mea o le no ta ola mo ta sosoani I tangata. Le o ka vai ko le u fai mai samo. E pe o tu langal na e la u lo fia fianga le ia lo vai tu il pro ke kila. Mana ia tele ia le o si 2 milion. 2 milion. E lo tu lunga e o mai fo 5 sanga wa makua I. Ke o fua ui se ainga o le ale tula I mai se tula I le pa fa pe ia se vanga ia le awanga fu ke ai le o il fon fa mai e ni la ko proposal vo le polo ke ki le manga oi fa ia man tanga la bola moe ai ke fia nga le moe ai le alue ai e la officini lot ia la officini vi fa il polo ke ti ale pe fa mata mafaina ye se fainga folele e au atu ai ia a misi wa fe la talata o to Samoa ma mau matu ni tau pe ye se fainga mafainga nga au atu ai le fso swani el pro ke chile ini tangata onga fo ia tatu na I te pila si uso o tam fainila na onga pe mate mfen fso swani tu pro ke chile ila onga ai ol mere tu ila onga sta mo purotu ole fai matu o no turanga tau la solo or tu pepo ole tu le poi nei e ono sul limba lo tau sanga aba se un ma ulons ele ko kongia lau avo ele ko kongia I student loans sorry ile ono sul limba tau sanga okay Pero le e nga ka wa e le uso. Ka wa e nga ilungo lima ia fa manga lolo. Ya ele ai e mana ia telele e mana ia le mele o e sa no ia tu lepa. O inei ma Australia. E mana o miele so soni. Wo o te le len fa pe mai le fionga le lipania. O le o te me so songi mai sa mo I tanta I fafo. Le nei New Zealand. Ma fo ta te so soni tu Samoa. Ona ola o tu matila ia Samoa. O lo la ngona le e mana ia ai se banki Samoa. E lui fo uma I tu pene. Ai ma failanga aku ka ko le fafo. E lo mai fa ka wai fale. Mai se ana ia inga ia le ngi ola tu fale ola rent. Ia ale fo e tau mawhai atu I Samoa. Ono la kani ua. Mole koe mga omia mai tātou tangata I Samoa se fsosoni. Ale ala mai il polo ke kile. Ia mana I rola kulo kong se peng. Ai ka ko aku umai. O sainga. Ole mena ale fai sainga ini. E le peng ka sainga fa bitoala. E lo na ia sainga so se sainga. Nga mai lola ia le fa ka ule fale. Totong isa o ala ia le anga ile peng ka sainga. E alfo ela ku pele ia sainga. Ia. Ole fainga na le fai ia sainga nei. Ini kia. Levo o ile penka kia ngi. Same thing. O mawhai o na o tangata I nei e long nai. O na umaila ia lea. Whatau fale. Ko kongi sa awala ia le kongu I le penka sainga. Kongi kongo le penka iPhone. Ain kia. Ia. Antoi fo ia le dupe nai fo ia ngai o sainga main kia. Mana ia. Ia ko sia ia. Lo amata me atu tapo kalame. Ia. Ma kele ia le point le waka makua le kake kau ke kilo ia I se ia ma me o currencies se ia New Zealand o mako Australia ia e failan ka ku aku fai mako manga foi ka ku fai mo ka ku ai ngesa mo pe o nga kongua tule ia ka si io fa no mai tato ka ta si de mo fi fenga malo ia la tua mana ia o leo le tunu o le lato foi o le lato mana ia o se tu lalo ia mana ia o ia papena le pira le vanga ia sai momo
o le matua maa ola pi o le aingo te fitu fersita ia o na o tataimi leo ta ma ia se na muli o e finangalo te tanu iai ia matanga ia tulo le si o tapo klame o yes matalo ia ole tulanga la ia ave ia le nei taimi o tapo kalame e watu ia wai malu pu enga ile faltuo tu ia o afo ini futia walu la wafionga visikota o afo ini futia walu mani famtalanga fo iwa watu no fo na fo iwaiting ia o temi la fo o fina ngo mene o potiki ia aile ia se matala na fai tunga ona e matele fi ia o paule tala na fi ai ona wa e au maia ia si utamai lungo le pokalame lena fai ia le lana u fa maulalo to ia te o se fo utamai o tanta fo i lau ilo i tono o New Zealand mana ia fo ngalu nga fai o le au maia fo lava i tono belena so e ne siksengi fo le oile visa le fo le na masawa ni New Zealand ia tatia ia na me o futia wa a le o tato falonglongo tu ia o le o sa no sa o mai lava ia le afionga i le li fai puli o man fai la tala maluna faltua ia wa i oe male se lau pasene e lan faltua e sau e avea ia ma se sui o fast ia o mea e fa pena na fai tato te sua i lunga malan ia e le ai o le finangalo ai o le tua ia e fa fo ia i fa fitau di fa pea ia le la ba tu fo il ma o fo i nganga i o faftai tele la vai le fionga le li e fai pule mali lona fo ia manatu malona ia fo i manatu i fo ile tu malo mana ia lan fa manga nei o le tulanga le wala i ona mana o e me o ia fo i fa te ia fo i se tasi tu malosi mai ile cha pipi a o ia le na to la unga la so len fai mai wa lo fa mai ia tu ia ono fa mtalanga wala lafo tele ai au tanga i o le cha pipi de la o e lo la fin ngalo le o le tu ua ma le tu malo le ai o ta tau na sui se me alu tau ngalu le mea o lai lo e mo el manui o le tu malo pe o tu langa na wala yon sa ele fa pena no fo afi sau i sau lo de o ia fo ia fa te ia fo ia ai sau le fa mtalanga le sau mal tangata o le ai e tu ma losi tele i te tonu le si me fa te ia ile foi mai lantala sai lo na mafau o le sui al fast le la kambo a mo nyang pa lo ka pengal se la le tele ai me o te fai fonga fai ka mo e lua pa lo kala sili ele sui al fast yang ia o ina na e lo na manatu wa e ese la le mele mafo ina ia ese le mele ele tu malo peila u fa fai ngo fie fo la yang ia il tu langa le o sui ai nei ona na experience mai te mina fi nau mai il tofi ia le la wa ai to sa walo male sui le na le matai le na sa no ia o na ia la mana sau mai tangata pito sili ona ma kwa HLPP mea o man ke faia ile se mea ese mai ile mele mana o ile HLPP mana ia foi Italia le li na ofisilia tei pe o ia se te mi foi le wa il termine e sui lo na anganga fa HLPP mai ile HLPP anga ile fast ai fa metala li ele ni swing ale HLPP le se swing al fast o swing o swing ale tu malo e mun multa ia lan fai de lan na avatuai fo e fa manuia tu ai fo ele fionga ile li fai pule ia o le fo e fai mai fo ile li fai pule ele ia se la tu tan noanga o fa ilo ia o ile HLPP le tai ma sui tai mai la tu
whailo iei ale lana fufuanga le la iei. Mai e stei. O lana winga. O whai ala le whiwhiringa ia le tūmalo. A le foi la o te whalongo. E mo moli sa o mai a. I le ise ngā pāloka pe a whai le pa election. Ia. O le liliu na le wa liliu sa whatalua tu le. E se la le tūlanga le o vai atu iei le o mai le o mai e ia. Tata moni a ia e nau. Ina ia le lei ia le tūmalo ma le lei a inga. Ma le lei nu. Mari. Ma pena foi la whaalongongo atu foi ia mātou ia i le vai monga wha. Ia le ua liliu le vai monga tonu. Ia e pau a le whanononga o lala whaiapa i le paloka. Ia. La whaial paloka i la sita matiti le vo tambo i mai le tau pipi. La kikia le. Ia. Ia e whapena foi la isia paki o isi i tu malo le o ka whalongongo aku iei. Ia o le ase elwa. Ia. Ona awatuela ia lea ma le whautuanga ia i le suita ita ia Fontoe. Se wha mamale. Ia. O le atu o laloa oi i mea le awari i ngai interview nga oi. O ngā kākala aku ia. Ngal whaalongongo kala mai a isi po kalame. Ngā mailola ia lea ku i mai ia mea. Ia o whese mea ele malama i le kupele le nga ave ala usau fai mai o le e fia se fulu tangata i ele i mor se lau 5 sefu ai le masonga mamanga i ele ialu i o sa mua kua i le mele alfam kalanga la fai pei alfam kalanga foi le kalanga kua i au kafa o kua linku al mela na fetoi ina ia foi le ilo le polkala me alu e sapu lu e la tu ala lo ia malu tangata tele lo foi tangata o loia ala mai mana tu nei o tangata nei fa pe foi le o a falongo solo iska mai mea i mea ngo mai lo le fa wo se mea ina ia tele tangata o te falongo ia mea usa pe vai upulanga ia o malia e ia ka malili e tangata ina ia mawang la ko views wa voia ngal ngo fam falongo solo i kala vo ia mai ia pe o tu langal na malu te lo le ot wa te pa i le mta upule sa ma na abela request ma ua tali mai i el fatua e fio te mai te loia pe o le te fai atu lunga langa le ua e abe e le nga ia ele o se mele anga fatu ese ia e tau ese la ua ai me ia no e tate fatu ese lo o le ua na sasita po kalamde ai na o tanu sa o i te mai te loia i el fatua ia se ma banoa ma te tala noa le sunfua ia so ua na autou ia fai mai siana tala ele o ia se fai pule le Samoa no fatu be ai e se foi le anko le tam fai sona foi ma ai fa fatua o tangata io e la e si vai pulale tu langa le sonfua ile ma sotainga ai o te manatu foi o tangata malama tangata onga o ina le lei i loa le lei a foi mea na le fe ese manatu malangona io foi ele pale mia o le va ai mea pale mia i ai temi o sa ilinga o tofi ele mama foi putala na lalafo so ele foi bofie ai o le winga foi le tau te fe malama ta i mafua anga o mea so fanga maleola al fatto ese ngala ia o te tonu ai e tatu te fatto ese lo ia on tatu rola ia le o sasi ia te to mese u fai e tatu te o ma le mautino o le tua tatu te fatto ese ia le tu foi langa te manino malama tonu ia tatu tau te fia ngai ma mea ia le foi e le fai ngofie foi le fionga le li pare mia ma le kapeta ia le kolosia to le foloa i la tu nei eisia
ti taimi a o feutanga I whainga palota o upu matala na lafo mturanga whapena. Aia, aina tātou pa I loe sa ili le amiotonu ale atua. E ngalo uma mea ia. E ngalo uma ia me uma ia le ota. Me nā o whaalapai. Na ne I whaitau mai ia le tina. O tā whaapisi atu. Ona o whaiseta me se runga tāpua kalami. I don't think so. Lei se sasi oi. Lei se sasi oa. O lunga lapo ngā luenga ma me o tātou ngā lue. Apena foi na vai e tātou malole te minei. I le kolosi atu I lato ni fo'i atu e. Ngalo uma langa ele whapen whaingungu foi mea nei tangata au tam whaimesu e mailo lato wala le hita pipi. Au le ale me tau. Awal popole I malo fo. Awal popole I le fast. E whaai mai le mea I tangata na lato langulanguina. Langa ua sini lan tau whaaleanga tangata ia. O tangata ia o le ua matua I ta pena ina le pusaoti o I lato nei. Tangata ia na lato. A whailan whatu e senga o tangata ia. Whiangai. A o ta ua mata purkalami. Leanga o ta mta whaioi lea. Ta te whea ngai ma mta upuwha pene. A o temi o toi wheururua I na. O mai tutonu, ta o atu whafo. Ta tu wheururua I a whapena. I lunga o lea. Ta tu kiusiana. Ta tu ele mane o langa ta tu ke lea ese ia manatu malongona. Ai loloa I le nofore. Ia peo sa utoi pa ia tu na. Ia so e fa uma ia I tapu kalame I le nei aso ai tapu ai mai le mapo kalame ia pe malia lamba le to mai ta io maiapa ia io le ma tanuanga I le po le songfua amato le surua na uto ia na va no e te sauno ia ma fa mai tapu kalame ma fa lo ia wa ftai tu lepa sa tau fe fa ia le fam de langa foi ono le matou belen wala ulia ia o te alu ia. Au alua toi e sa imai la le fiongo fo ia viskota. Ona o lo u ta ua fo ile o sion tama sion tua ia e se fo ila le me ia na laion ta ia e pila ua avisi nai ia sa o le lau saunonga. Le e tatou te fetaua ia whapea. Ai le mawhai on tātou whapea se ai e sa oi. O mea lawa ia e tātou te whelawhai. Ai o tātou au keisiano. I e whamaloa tu e fwoi whaftai atu fwoi lau whautuanga. Sa o le lea oi. Ele se whautuanga fwoi. Ele se whatu e senga fwoi lea whapea mai a pokalami. Le o la ua lea ona ua o tā ua ia sion tua. Ia pe o tūlanga na ai o pokalami ia. Ai. Ire ia mase mea pokalami o la whako e se ia koe ngā kakawalanga. Kele fwoi la kou fwoi whamtalanga ia tātou ia ma tātou fwoi. Tasi ia. Ia ia fwoi la wali ia e kua fake pages ia. Ia, moni lei. O lea la ua amata ona mau atu fwoi lea ia vaenga lea. Lea ua amata na mau. Ia. E fwoi se tasi fwoi ia na ave whapitoa e lau message o koe ku. Lea fwoi koe whai fwoi kou mea lea. Ia. Se tasi fwoi e lau ilo fwoi mea kau whasal lau ma. A leo te vai atu. E peia e fwoi o leo mai ku o pages ia. Ok. O lea la ua a matarola ona o ngā kau mei ia kua ia leo o kama ia. Walanga o leo o tato ilo uma. Wa saua i luma ia fōringa o tata nei. Lea la ua watu e la u whautuanga. O koe whaifo. O kaunku. Langa e a olo toi me tau te pai e tu langa fo e se. Ia, e leila se fia i loa ngā koe ngā kulanga ka pēka ko pai. Ai me siri. O lea watu whautuanga. A watu fo i loto maulala. Ku. O lea sanga whaia i fia. Lea sanga whaia i fia ia mea. A lea mea leo ngā oso mai fuala ko e pui tata lea watu ia whaatala. Awa o le tūlanga nā lea mai. O le whai mai. Anga lua le whai aka lau puloku e le taua. O whaklele. A lea me ke oso mai fuala oi. O le kari mai la le ringa puloku i ama ua. A lala mea wa oso mai fuala oi.
Sa Mai fatoi. Ola Ma, la ron la tu fi au. Ola ko ngi o ngi ma ko pulo ko e kau pung e pulo. Ele Ai, sa. tali tata ilang ia kalang fai. Ilo Ali. fa pe o ka fa uan kala le ai. O me ola la ka e vai umba ilo lang i re ida. E vai nga o ia fun ko en fai fun ko. O fe mo ilo producer. Ola la se ko kala ile menga. Em fai lang o ia fun ko. Mapala Yeah. wale ia fun ko. Awang e ko awa le fai ia pulo kula mala. Ene fai. Lang alo ke long le ia. Sa o le ia fun ko. On poi pero la vole kan kamang me le fai. Ele fai la ko ko me ai fa ko los kakalo. So fe punga maro. Ai la lo ke lo sa o. E sa o le me ko. Ya, malo. O tu lang ala na. O te mi foi nei ia. O ke le o ko popole ai. O ke le o ko ai foi se page la vanga le. Ale wo lo uma tanta ni. Vai le ola ta fio ta pokala. Ya. Nem ma fanka ba ko lunga ia. Ia ia ma tani. Anga vo yo kawa. O ka ke siango. Ya. Ta ku te malama le ai. O ka lu. Oi. Ai solo mua ia la ko nginya. Ola na tu fa lo ma wa. Ia malama le. Kali mai ka o le ava ku ile. E ka. Au kanga fasal lavo. O kanga fasal lavo. Sure. Ya. O fa ku kali sa o mai ka kali ava ku ile kala. A fa ile o lo ngopulo. Yang ku la ia. O ki kali mai fu o ia la ngai le fa ku ia oi. Ile lo ko la ni ale ko ai fu pungi mai fu ia ko kama. Anga ko ke lo ngai ia pe pelo mar ko fa vale ngai. Vai wo ai fun ko nga wo o fai sa mai fun ko. Lo le fun ko to fa vale. Fa felang sa mon mil ka ka la o ngal kai mi ngai fa vale lo yo wo le bang o manga ngalo ia ba lai ko pon mi. Ai wo fun ko fa pe ma fun ko. Sa o sa wo ka ele umala o nga sa fa vale ha wo le bang o umala. Au le mela ke atai. O le akara kala fontoi, lai ro le leia fontoi pe pero lang kam. O ke ata la o le ata ko inga ma va ai au ka fan me holi ma fan kusi me ha pena skole. Ai le ma se surprise yo ka kala fonkoi. O lai alwal kala fonkoi. Lai mala le fonkoi, o lai kusi lea. Ai ka ngolo malis ka vo le se kulo wasamo. Ka ngolo amela ko le mo le si ba mo le. Ke lo se o le lo nga popo ke ata sole pe o la mal por kala me ko fanga fontoi lang kam maso. Makula le mafau lo ia o malanga o fa lo ia. Kaui mane mafau lo ia o la vai kausu. Agora koi aka fui o ka fan fa singo mai fa me ba ai mai. Em fain sam se kilo mai ia fontoi. Le dime, ora va pe ma fonko. Ola kali o pe pelo lo. E non ha che lo puro tu the great grandson no lo pe pelo. Ponerme fue mai fai o la me o la fai me lang ke fo. Yo. Soli. Ke aka makilo la ka kala ia la fa singo ia sa ba ai mai fo ne. Ni fo kam konto e to ko fanga sianga wori Yo. Mo kamanga. Usaya lang may kamanga on makai bo le ka fa vale ala fa. Ala ko kongon mavovong ko fa pe. Vai yang ame. Iyo vale era nga ko fa nga o che ba ko fo I fa ki onga tele. Iya nga. Iya. Ai ba lo la vai le ne aso tulepa. Iya.
lau ana o whape atu. Whaftai tele lava mo le whatatanoanga le nei aso. Wa lewa fo intali ngā fo i le paia ma le malu le atunu. E masani ai ona mai mo mai le tā whatatanoanga. Ia. Whaftai lava mo pokalame ia so uma le whatatanoa mai fo i mo whanua. Ia e mai se fo i pēa e sawana o e pokalame. E se fo i le langona, e se fo i el mai tau o le atunu. I nei o uso lo whapeo no so tai mai lava pe o le uso ia e maa huchi. E tele ana talanoa mai ma whaftai mai i pokalame ai te au le iei fo i lunga nā lava e whai mai po pokalame mo whanua ia e me se fo ia lau sunga tulepa mo le toel whaftai tele a wa vea fo ne pokalame ma pokalame o whapeo na watuaini manatu mani langona le lei. E fotua ia fo ia sesi fo i fotua i le ale an malo o te tonua ia ola lava e sila mai le fionga le li panmia ia me sei la to umolo va pe ona i tono le panmene sa matan no fo i male sui panmia le o malo lo ia mana ia fo yo na va to ia fo ia lo alo faanga ia ma pe atu ia o le lava e tau sia tu lava oe tonu fu on mau fu pokalame ia matano ina lava ia le mau tonu le whaaiunga ia le la uta to wa ia tu e whaaiunga ia whaftai mai fu le uso ma whapea mai ia wheilua i pea awane i le awhia ia pea whape tatu te atu i Samoa ia pia tu langal na tu le pai langona i le nganga fia o la e mai moa uma mai ia mai moa uma mai ta pokalame ai whaftai fo ia latu. O la fo ia, o la tā whiofia. O lewa si fai mai ni la ko mga kuilunga o ka pokalame. Ia, ai o la tau o leito tonu i o le malo. E o la tā whiofi fo ila. E le peila o iska kama i e whio soi mai a o solo man mea. Ai, o tulaga fo nai a leo no whaftai. Ia, le tā le whatau a nau fo. Ai, e tu mi e tau e o na se i fai se filinga fo i ale sui palmia ia mai la to uma ia e mau al tani ai whaftai tele lava mo le pokalame nei aso whaftai atu i le fatua a me se fo i au no whaalo a peo na sosani tele ta pokalame ia o ai tusa lea ta ua we are old school i nei meo technology ma nei mau mea ia au la utoe soso atu na nei tu la pa ia ma le malu sa molo whapeo whafong mai tu la to Samoa e mai se sunga i whawhengainga mo lato whaltua. Ia, tātou maua se ista fia. O tu whai tātou anga i le toi tū mai o Jesu Kiriso le asa. Ia, e pio le tantonunga nā le au keisiano lo whaavai e o tātou tantonunga. Na maliu lava Jesu Kiriso le asa whaleile, ai toi tū le asa tolu o le asa le ia tātou. Ia, ele whapea fo ia o ni me tau whai ini o tātou whainga lotu ma whainga mea whapena. Paule mea tai tonunga na maliu Jesu Kiriso. Toi tū mai i le astolu. Mau al whaarutanga mō tangata umalalangi. Ia, la una koe so atu nei taimi. Ia, whaftai tele lava, whaftai mea whaftai tā pokalame. Ai ai foi se tala ua le tau ta mali i la o tō whafunga. Ia, la fo ia inu le ainga. Vea ia le maliu Jesu Kiriso. Ina ia whaamangalo ina i uma. A tātou ang sala ole i aso uma maso whai peo nei o langa. Ia, on whapea tuele. Tai tele tu lepa, ia soi fua ia Samoa, ai mai se fua i lau sunga. Whaftai tele. Te tele lau whionga tui vai singano. Oe vai mai. Ia. Alofa le na maua le pōre o tātou tina. Aftai. Ia lavo o whaongaina ia le whionga le li pāre mia i le malahe masiana o i le li i loia. Siana mea lopa. Ia o te manatua uma ia o tau. Mana ko tina na whai whaftai tele. E le lama upu e mori tuena ngā whaftai tui masingano. Lo sao fo i tā Pokalame, sense of humor. O mea whaktasi, ame whaktasi e tā whi au i le atunu, ina ia whaingofia na ulu ama tā wholau le tā anga i atu i le atunu. Ai mori temi nei, whaftai tele lava, tai moro sao le tā Pokalame, ia o nā fu maninoa ele wa aia nisi ma tau mai oe mau. Ia, te i mo whanua, ia masavea o tautai ia e malato uma.
le loa tātou ini mea ioe. Ai whaitau mai tangata. I le whaaleanga ina o tau tamari anga tātou e tangata. Lai se e ari atu tātou whōringa whengo fie na whaaleanga mai tātou. O lau ngā ruenga, tui vesingano, lau fionga leota, ia e whaitau ina e le atu, o lo tātou sau lea i tātou whainga mano. Whaftai tele, tātou e whilo i pēr, manuia e seta i le whatua mano whaal, mo tene i soifua mai manuia. Soifua. Ia, ore nā, sa mola tunu ue manatu whai unga fo i leo le tautua ma le por kalame ia awalau whaafonga i le nei vaenga o le aso. Whaftai tele i le uso fo i sa mga rue atu le nei vaenga o le ia e sosoani mai i le whaalau tele ina o ni mata upu ia e ono tala noina i awalava lau ato pona pona ia e lau whita whaafonga. Latu fo i masani o na asia si mai ia oro tatu sao whai whaatasi lava le nei. Manuia tele le e seta po whia lava o le atunuu ma le lalolangi o lo e wheloa i mai ai. Alofa tele atu lau o fionga i le pāle mia le taitai o le atunuu. Ma lo loto tele, ma lo le toa. O tau le kāpeneta, ia li i matamaitai o le kāpeneta. E te loa, e sele e maia e le tātou por kalame. O loutou lavatia o na whea ngai ma upu matala. O aso ia, ele iai ni tūlanga whapenei, ele iai ni a wanoa whapenei, e sao atua ili tau whaaleanga. Wa taimi nei, ai le tatau tātou tua ia mea o tātou tua ia le taimi ua tātou o iai. O mea ua tātou maua le taimi nei, tātou te talia ina, tātou talia. Ioe, me vulana o te fia ia le loto te tele o le fionga le ni pāre mia mana na kāpeneta, ia oa whaitionga, oa tala leanga, oa tala la lafo ma eleni tala ia na o ai tātou matua. O tala whaatupu, o tala whaapipi, o tala ioe. Ai pi o tātou whaamasani le pau, tātou ata i le matangi. Ioe, tātou ata i le matangi. E au tātou te anu le matangi langa toe fo i mei ioe, e tātou talie iai. Talie. Ia te aua ngalo matu ia whawhitau. Alo whatelatu, fionga te tai, o le tātou malo, e ka le sia nuu maainga. O lau tō o una masani. Tui la epa whawhtaili o sua, o te whapea tuai, whato wha, soifua ia,